ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. 14 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи як қатор иншооти таъйиноташ гуногун ба шаҳри Турсунзода ташриф оварданд. сафари кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ифтитоҳи корхонаи истеҳсоли ноқилҳои барқӣ ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ноқили Турсунзода ва шиносоӣ бо раванди фаъолият дар ин корхонаи нави саноатӣ оғоз гардид. 14 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи як қатор иншооти таъйиноташон гуногун ба шаҳри Турсунзода ташриф оварданд. сафари кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ифтитоҳи корхонаи истеҳсоли ноқилҳои барқии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ноқили Турсунзода ва шиносоӣ бо раванди фаъолият дар ин корхонаи нави саноатӣ оғоз гардид. зимни шиносоӣ бо фаъолияти корхонаи нави саноатӣ ки аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ бунёд шудааст, ба роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки иншоот дар масоҳати 14 000 метри мураббаъ ҷойгир буда, иқтидори истеҳсолиаш дар як сол 3600 тоннаро ташкил медиҳад. зимнан иттилоъ доданд ки дар коргоҳи навтаъсиси ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ноқили Турсунзода 30 ва дар маҷмӯъ 100 нав ноқили аълосифати барқӣ бо андозаҳои гуногун истеҳсол гардида, дар он 5 хатти истеҳсолӣ мавҷуд мебошад. ин ноқилҳо дар шабакаҳои барқии дохили биноҳо истифода мешаванд. боиси хушнудӣ аст ки имрӯз бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи истеҳсоли ноқилҳои барқӣ ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ноқили Турсунзода ба истифода дода шуд. иқтидори истеҳсол дар ин корхона 300 тонна маҳсулоти босифатро дар як моҳ ташкил медиҳад. мақсад аз таъсиси чунин корхонаи нави саноатӣ коҳиш додани молҳои воридотӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, инчунин амалӣ намудани ҳадафҳои чорум миллии саноаткунонӣ бо сурати мамлакат мебошад. бори дигар ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри дастгириҳо миннатдорӣ баён намуда, дар оянда ба афзоиши иқтидори истеҳсол ва боз ҳам зиёд намудани шумораи ҷойҳои корӣ саҳми худро мегузоред. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ноқили Турсунзода 100 сокини маҳаллӣ бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ баён намуда, бо мавриди истифода қарор гирифтани ҳамин корхона мо соҳиби ҷойи кори нав шудем ва бо маоши хуб таъмин гардидем. дар ин ҷо кор дар 3 баст сурат мегирад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо имкониятҳои корхона ба сифати корҳои сохтмонӣ ва нақши он дар таъмини ҷойҳои нави корӣ, афзун намудани иқтидори истеҳсолӣ ва коҳиши воридот баҳои баланд доданд. дар оғози боздид иттилоъ дода шуд ки дар доираи омодагӣ ба истиқболи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода 530 иншооти нав сохта ба истифода дода шуд. ин шумора аз нақшаи тасдиқ гардида хело зиёд аст, зеро он бунёди 460 иншоотро дар назар дошт. дар ин корхонаҳо дар маҷмӯъ зиёда аз 10 000 ҷойҳои нави корӣ муҳайё гардидааст. ҳамчунин дар доираи омодагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода 232 километр роҳ мунфарш ва 59 километр бетон пӯш карда шуд. 14 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода муассисаи таҳсисоти миёнаи умумии рақами 21-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 30 иншооти иҷтимоӣ, истеҳсолӣ ва хизматрасониро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор дода бо лоиҳаи бунёди як иншоот шинос шуданд. 14 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти муосири таълимӣ дар доираи сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати кишвар бунёд ёфта барои 1920 хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардидааст.
иншооти мазкур дорои 41 синфхона буда, аз ин шумора 21 тоаш кабинетҳои фаннии муҷаҳҳаз бо аёниёт ва лавозимоти зарурӣ, аз ҷумла синфхонаҳои таълимии лингафонӣ, биология, математика, суруду мусиқӣ, таълими меҳнат ва омодагии ҳарбӣ мебошанд. муассиса ҳамчун дорои озмоишгоҳи таълимӣ ва толори маҷлис бо 144 ҷойи нишаст аст. имрӯз барои мо аҳли маориф ва сокинони шаҳри Турсунзода рӯзи воқеан хотирмон аст. боиси ифтихор аст ки дар арафаи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21 бинои наву замонавӣ ба истифода дода шуд. ин иқдом пеш аз ҳама натиҷаи сиёсати маорифпарварона ва ташаббусҳои созандаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. зеро ғамхорӣ ба маориф ғамхорӣ ба ояндаи миллат аст. имрӯз мо танҳо як бинои навро ифтитоҳ намекунем. мо барои фарзандони худ имконияти бештар барои донишандозӣ, барои омӯзгорон шароити беҳтари кор ва барои ҷомеа заминаи устувори ояндаро фароҳам меорем. дар иншооти таълимии маркази инкишофи кӯдак барои қабули 60 наврас низ фаъолият мекунад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода аз масъулин ва омӯзгорон даъват намуданд ки барои баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия масъулияти бештар эҳсос намоянд. баробари ифтитоҳи муассисаи таълимии муосир 45 мутахассиси соҳаи маорифи шаҳри Турсунзода ба кор ҷалб гардиданд ки аз ин шумора 44 омӯзгорро занону духтарон ташкил медиҳанд. аз 27 нафар хатмкунандагони муассисаи таълимии мазкур 24 нафари онҳо ба донишгоҳу донишкадаҳои ҳам дохили кишвар ҳам хориҷи мамлакат дохил шуда таҳсилоти худро дар он ҷо идома медиҳанд. мактаб аз ҷониби соҳибкори ватандӯст Расул Усмонзода бунёд гардида тӯҳфаи арзишманд ба таълимгирандагон дар арафаи таҷлил аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ гардид. аз дасти ҳар кас намеомад ин мамлакат ором кардан. давраи ҷанг ман медонед як қариб 10 сол ба пир шудам, аммо ташвиқ این زنازانه رو دیده رحمت ما قدرستان به میرسیم هر کس نمیتونست نه در جهان تشکر خوشبخت باشید. در دایره دستور هدایت‌های محترم پیشوای ملت ما صاحبکاران کار و فعالیت کردیم. دستگیری‌های غمخوری‌های محترم پیشوای ملت برای ما صاحبکاران بسیار راه الهام تازه می‌دهد. در آبادی وطن چنین مکتبی زیبا در همین مکتب خونده بودیم، پدرامون هم در همین مکتب خونده بود. اقدام گرفتیم که یک مکتب زمانوی سپاریم. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбати гарму самимии омӯзгоронро ба рушди илмҳои муосир, истифодаи самараноки техника ва технологияҳои нав, инчунин омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ, риёзӣ ва забонҳои хориҷӣ ҳидоят намуданд. мо ифтихор дорем ки дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол зиндагӣ менамоем ва вазифаи ҳар яки мост ки бо дониш, меҳнат ва рафтори созанда дар ободии ватан саҳм гузорем. ва ман миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ мерасонам ки барои мо ҷавонон имрӯз боз дар шаҳри Турсунзода муассисаи таълимии муосирро ифтитоҳ намуданд ва мо ҷавобан ба ин ғамхориҳо кӯшиш менамоем ки бо баҳои хубу аъло таҳсил намоед. дар ҳамин ҷо ба масъулини ҷумҳуриявиву шаҳрӣ оид ба соҳаи маориф дастур доданд ки бо назардошти вуҷуди аҳолии узбекзабон дар шаҳри Турсунзода дар ин ҷо муассисаҳои таълимии узбекӣ ҳам бунёд намуда бо китобҳои дарсӣ ва дигар маводи таълимӣ бо забони модарияшон таъмин намоянд. дар ҳудуди шаҳр бародарои узбектаборо узбекҳо зиёд зиндагӣ мекунанд. мактабҳои узбекӣ созем. вазири маориф китоб чоп кунем узбекӣ қатӣ. мехоҳанд узбекӣ марҳамат. забоншона, фарҳангшона, урфу одатшона пурра иҷро кунанд. хонанд. ман супориш додам ки дар донишгоҳи олӣ факултаҳои узбекӣ мекушоем. ҳамин хел мо бо раиси ҷумҳурии Ӯзбекистон насиҳат кардем ки
ҳамин ки шароита мо дар тоҷикистон муайё мекунем ҳамин гуна шароита дар ӯзбекистон барои тоҷикон муайё мекунем. дар шафати бинои муассисаи навбунёд майдончаи варзишӣ барои бозии футбол ва майдони дарсҳои омодагии ҳарбӣ низ омода шудааст. саҳни муассиса пур аз сабзкорию чароғон ва роҳравҳои он сафолакпӯш гардида ба як макони зебо мубаддал шудааст. хонандагони деҳоти атроф қаблан дар бинои солҳои пеш бунёд гардида таълиму тарбия мегирифтанд. ба иттилои масъулин ҳоло дар шаҳри Турсунзода 132 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ фаъолият дошта, дар онҳо зиёда аз 78863 хонанда ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. мо аҳли маорифчиён ин ғамхориҳоро ҳамчун як масъулияти бузург қабул намуда кӯшиш мекунем ки бо баландбардоштани сифати таълиму тарбияи насли донишманду ватандӯст ба ин дастгириҳо ҷавоби арзанда диҳем. мо 35-солагии истиқлолро бо бунёдкорӣ, бо дастовардҳои нав, бо итминон ба ояндаи дурахшони Тоҷикистони соҳиб истиқлол пешвоз мегирем ва фарзандони худро дар рӯҳияи худогоҳӣ, ватандӯстӣ, ҳуввияти миллӣ, хештаншиносӣ тарбия менамоем. дар доираи сазовори истиқбол намудан аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода бунёд ба истифода додани 24 муассисаи соҳаи маориф ба нақша гирифта шуда, аз ин шумора то ба имрӯз 19 бинои таълимӣ бо 8185 ҷои нишаст ба истифода дода шудааст. 14 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода пас аз ифтитоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 21 30 иншооти иҷтимоӣ, истеҳсолӣ ва хизматрасониро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор дода бо лоиҳаи сохтумони як иншоот шинос шуданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбати самимӣ бо соҳибкороне ки ҳамаи ин иншоотро бунёд намуданд, ба онҳо барои саҳмгузории намоён дар ободонии диёр, рушду пешрафти кишвар арзи сипосу қадрдонӣ намуданд. зиёда аз 20 иншоот муассисаҳои томактабӣ ва муассисаҳои таълимӣ. ин бисёр кори ҳам хайр аст, ҳам савоб барои мардуми шаҳри Турсунзода, махсусан барои наврасон, барои ҷавонон. ҳамин аз зиндагии ҳаёт ватан обод карданд. як ҷаҳон ташаккур. дар ҷараёни сафари кории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Турсунзода 20 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо фарогирии 18200 хонанда дар ду баст, 5 муассисаи томактабии хусусӣ бо фарогирии 950 кӯдак, 4 корхонаи саноатӣ, 1 иншооти сайёҳӣ, 5 иншооти хизматрасонӣ, 6 майдончаи варзишӣ, 3 сардхонаи замонавӣ бо иқтидори нигоҳдории 5300 тонна маҳсулоти кишоварзӣ, 9 бинои баландошиёнаи истиқоматӣ, биноҳои маъмурию фарҳангӣ, майдони парчами давлатӣ ва боғи фарҳангию фароғатӣ, дар умум 60 иншоот бо таъсиси 1220 ҷойи кории доимӣ бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ҳамчунин дар доираи омодагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода 232 километр роҳ мумфарш ва 59 километр бетонпӯш карда шуд. мавриди зикр аст ки тибқи нақшаи чорабиниҳо барои солҳои 2022-2026 дар шаҳри Турсунзода бояд 460 иншоот сохта мешуд. то имрӯз 530 иншоот сохта ба истифода дода шуд ки 115% нақшаро ташкил медиҳад. танҳо дар соҳаи маориф таи 5 соли охир 78 муассисаи таълимӣ бо 52000 ҷойи нишаст ва 21 муассисаи таҳсилоти томактабӣ барои 3600 кӯдак сохта мавриди истифода қарор гирифт. дар ҳамаи иншооти ҷашнӣ дар маҷмӯъ зиёда аз 10000 ҷойи нави корӣ муҳайё гардидааст.
14 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри турсунзода ба таври фосилавӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28-ро ифтитоҳ намуданд. иншооти нави соҳаи маориф дар пайравӣ ба иқдомҳои роҳбари давлат аз ҷониби фонди эҳсонкории ситораи файзбахш сохта шуда барои таълиму тарбияи наврасон шароити зарурӣ муҳайё кардааст. бино аз 2 ошёна ва 26 синфхонаю ҳуҷраҳои корӣ иборат мебошад. мо хурсанд аз он ҳастем ки бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти навоботи шаҳри турсунзода як муассисаи таълимии нави замонавӣ ки дорои тамоми шароитҳои таълим мебошад сохта ба истифода дода шуд. муассисаи таълимии мазкур дорои 1152 ҷои нишаст буда хонандагон дар дубас ба таълим фаро гирифта шудаанд. мо омӯзгорон бо самимияти баланд миннатдории худро ба пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем ки ин бинои нав на танҳо як сохтмон балки рамзи таваҷҷӯҳ ба илм, маърифат ва ояндаи фарзандони миллат мебошад. хурсанд аз он ҳастам ки имрӯз дар ҷамоати мо як муассисаи нави таълимӣ сохта ба истифода дода шуд. ман миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки чунин шароитҳои замонавиро барои мо хонандагон фароҳам оварданд. мо бисёр хурсандем, хубу нақс таҳсил мекунем. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 дар деҳаи Ортиқ Ҷумаеви деҳоти навободи шаҳри Турсунзода барои 1200 хонанда пешбинӣ шуда дорои синфхонаҳои фанӣ, технологияи иттилоотӣ ва таълими меҳнат мебошад. наврасон метавонанд дар шароити муосир донишҳои замонавӣ ва ҳунар омӯхта оянда ҳамчун кадрҳои лаёқатманд дар пешрафти диёр саҳмгузор бошанд. ҳоло дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 ба 1070 хонанда 70 омӯзгор таълиму тарбия медиҳанд. ман миннатдории худро ба роҳбари давлат мерасонам ки чунон як муассисаи нави бо ҳама шароитҳо муҳайёро ба мо сохта истифода доданд. мо пеш ҳамин хел кор мекардем вале он қадар шароити хуб надоштем. муассиса дар як аҳволи садамавӣ вуҷуд дошт. мо хурсандем, акнун кӯшиш мекунем аз як гребон сар бароварда ҳамаи имкониятҳоро истифода бурда насли наврасро дар роҳи ватандӯстӣ тарбият мекунем. мо шукргузор аз он ҳастем ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи мо муассисаи нави таълим бо шароитҳои мусоид сохта ба истифода дода шуд. ман миннатдории худ сокинони деҳа омӯзгорон ва хонандагонро ба пешвои муаззами миллат изҳор менамоям, чун бо сиёсати оқилонаю хиратмандона ва меҳри падаронаи хеш барои рушди мо ҷавонони имрӯза ҳамаи шароитҳои мусоидро фароҳам оварда истодаанд. мо аз ҳар як дастгириҳои пешвои муаззами миллат ғизои маънавӣ гирифта боз ҳам кӯшиш ба харҷ медиҳем ки барои рушду равнақи диёри азизамон саҳмгузор бошем. пешвои миллати мо, пешвои миллати мо, қиблагоҳу раҳкушою сарпаноҳи давлати мо, шамси тоҷик, фахри тоҷик, ори тоҷик, ин туӣ рӯҳи тоҷик дар миёни халқ ҳам афкори тоҷик, ин туӣ пешвои миллати мо, тоҷикони рӯи дуньёро ба ҳам овардаӣ, меҳри мардумро ба қалбат сарварам парвардаӣ. иншооти нав дар асоси лоиҳа бо назардошти таҷрибаи муосири мактабсозӣ сохта шудааст. бинои қаблии муассиса дар ҳолати садамавӣ қарор дошт ва дар пайравӣ аз сиёсати иҷтимоии ҳукумати кишвар имкон фароҳам гардид ки барои таълимгирандагон аз ҷониби фонди эҳсонкории ситораи файзбахш ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бинои муосир бунёду ба истифода дода шавад. ҳамзамон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 маркази гармидиҳӣ ва иншооти ёрирасон сохта шудааст. дар майдони барҳавои варзишӣ хонандагон метавонанд машқу тамрин намоянд. саҳни муассисаи таълимӣ чароғон ва сабзкорӣ шудааст.
ифтитоҳи иншооти муосири соҳаи маориф намунаи таваҷҷуҳу дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон буда имкон медиҳад ки наврасон оянда ҳамчун кадрҳои лаёқатманд дар пешрафти минбаъдаи тоҷикистон саҳмгузорӣ намоянд. 14 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри турсунзода ба таври фосилавӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 66-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои нави мактаб дар пайравӣ ба иқдомҳои роҳбари давлат аз ҷониби соҳибкорону сокинони деҳаи асбоби деҳоти Работ дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода сохта шудааст. ин намунаи татбиқи нақшаи чорабиниҳои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ маҳсуб ёфта имкон медиҳад ки наврасон дар шароити муосир ба омӯзиш фаро гирифта шаванд. имрӯз барои ҳамаи мо рӯзи хушу хотирмон аст. ифтитоҳи чунин муассисаи таълимӣ барои омӯзгорон, хонандагон ва сокинони ин маҳалла як рӯйдоди басо муҳим аст. мо хуб медонем ки ободии ҳар як кишвар аз таълиму тарбияи насли наврас вобастагии калон дорад. миннатдории худро аз номи омӯзгорон, хонандагон ва падару модарон ба ҷаноби олӣ барои иқдоми созанда мерасонем. ин муассисаи нави таълимиро ҳамчун хонаи дуввумини худ эҳтиром намуда тамоми донишу малакаи худро барои таълиму тарбияи насли наврас равона менамоем. барои мо бинои нав кушодаам. мо ҳамчун аз ин хурсанд ҳастем ва дар ин ҷо мо бо баҳои хубу аъло хонда ҳамчунин инҷоро обод намуда барои ояндаи худ пешравӣ мекунем. бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 66 дорои 24 синфхона буда барои 1150 хонанда пешбинӣ шудааст. таваҷҷуҳи пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба соҳаи иҷтимоӣ, саҳмгузории мардум дар корҳои ободонӣ ва таҳкими созандагиҳо имкон фароҳам овард ки наврасон дар ин деҳаи шаҳри Турсунзода аз имконияти мусоид барои омӯзиш баҳравар шаванд. сокинони деҳаи асбоб ҳамовозӣ бо иқдомҳои роҳбари давлат ва саҳмгузорӣ дар ободии диёрро вазифаи ҳар фарди хештаншинос арзёбӣ карда ифтитоҳи иншооти нави соҳаи маорифро барои баланд шудани савияи дониши фарзандон ва ба камол расидани ҷавонони донишманду хештаншинос муҳим арзёбӣ мекунанд. ин муассисаи навбунёд самараи сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад. дар самти соҳаи маориф мо омӯзгорон аз он хурсандем ки ба мо чунин шароити хуб фароҳам оварда шуд. мо ҷавонони зодаи истиқлол хушбахт аз он ҳастем ки ин мактаб барои мо ҳамчун ҳадия тӯҳфаи хеле калон ба ҳисоб меравад. ин муассиса шароитҳои хеле хубу аъло фароҳам оварда шудааст ва мо хонандагон кӯшиш мекунем ки бо баҳои хубу аъло хонем. бинои қаблии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 66 дар ҳолати корношоям буд. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон саҳмгузории дастҷамъона дар корҳои ободонӣ ва ифтитоҳи иншооти навро заминаи асосӣ барои омода кардани мутахассисони лаёқатманд барои соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии кишвар ва рушди минбаъда муҳим арзёбӣ намуданд. дастгирӣ аз иқдомҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, таҳкими созандагиҳо ва ифтитоҳи иншооти нави соҳаи маориф дар деҳоти Работ имкон фароҳам овард ки барои таълиму тарбияи наврасон дар шароити муосир ва оянда ба камол расонидани кадрҳои донишманд заминагузорӣ карда шавад. 14 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри Турсунзода ба таври фосилавӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 115-ро ифтитоҳ намуданд. иншооти нави соҳаи маориф дар деҳаи нурафшон аз 32 синфхона, ҳуҷраҳои корӣ, озмоишгоҳ ва китобхона иборат буда дар он мутобиқ ба талабот шароит фароҳам оварда шудааст. бинои нави муассисаи таълимӣ аз ҷониби соҳибкорону сокинони маҳаллӣ дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода сохта шуда барои 1150 хонанда пешбинӣ гардидааст. барои ман ҳамчун соҳибкор ифтихори бузург аст ки ба истиқболи 35-солаги истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар ободи ватан рушди соҳаи маориф саҳми худро гузаштаам. бо мақсад дастгирии соҳаи маориф ва фароҳам овардани шароити беҳтар барои хонандагон дар сохтмони бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии 115 шаҳри Турсунзода саҳми арзанда гузашта имрӯз ин бино ба истифода дода шуд.
باوری دارم که بهترین سرمایه‌گذاری این تعلیم تربیت فرزندان ملت است. خورسندی و شادی خردوکالان دیخه حد و کنار ندارد، زیرا در دیخه نورافشان مکتب نو و زمانوی قامت افراخت. من بعد فرزندان ساکنان دهات 10 سالگی استقلالیت در شرایط معاصر به تعلیم و تربیت فرا گرفته می شوند. در گذشته نورسایی صنفخانه ها و شرایط زمانوی تعلیم از مشکلات اساسی به حساب می رفت. با نظرداشت همین در دایره تطبیق نقشه چاربینی های جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد بینای نوی مؤسسه در سال 2026 آغاز گردید و در مدت کوتاه به انجام رسانیده شد. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 115 شهر ترسانزاده با تعداد 32 صنفخانه ساخته و استفاده داده شد. همه این آبادکاری ها و سازندگی ها در پرتو سیاست خردمندانه و معارف پرورانه پیشوای معظم ملت محسوب می‌یابد. ما اهل معارف شهر ترسانزاده را می‌سزد که جواباً به این غمخواری ها برای بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان سهم خود را گذاشته باشیم. این نمونه واضح پیروی به سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب ساکنان و صاحبکاران همت بلند شهر ترسانزاده ارزیابی گردید که به طور دستجمعانه تدریجاً برای ساحه معارف شرایط معاصر تأمین می‌کنند. بنیاد بینای زیبا و مجهز مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 115 هوسمندی آموزگاران و نسل نورس را افزون گردانیده به فعالیت و تحصیل نمونوی وادار می‌نماید. 14 اوگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه 1 می دهات به نام ترسون تویچیف شهر ترسونزاده بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 45 را به طور فاصلوی مورد بهره برداری قرار دادند. اطلاع داده شد که در مؤسسه تعلیمی نوبنیاد 30 آموزگار به کار جلب شده در سال خوانش 2026-2027 به 1150 خواننده در 2 بست تعلیم و تربیت خواهند داد. مؤسسه تعلیمی در دایره دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به استقبال شایسته جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکاران وطن دوست و ساکنان همت بلند دهات مذکور بنیاد گردیده است. کل مردم دهه 1 می در ساختمان مؤسسه تعلیمی یک دلانه زحمت کشیده برای فراهم آوردن شرایط مساعد کاری از تخت دل کمکی خود را دریغ نداشتند. از فرصت مناسب استفاده برده می‌خواهم عرض سپاس منتداری کلکتیو آموزگاران خوانندگان تعلیمگاه را به همه آنهایی که در ساختمان چنین یک مؤسسه تعلیمی دارای شرایط‌های معاصر سهم خود را گذاشتند ابراز نمایم. کوشش می‌کنیم که در سال تحصیل 2026-2027 صافدلانه و صادقانه زحمت کشیده جهت در روحیه وطن دوستی و افتخار ملی تربیت نمودن نسل نورس آبادکار و سازنده سهم خود را خواهیم گذاشت. بینای نوی تعلیمی با شرایط معاصر تعلیم و تربیت از 24 صنفخانه تعلیمی، حجره‌های کاری آموزگاران، کتابخانه و آشخانه عبارت است. امروز برای کلکتیو مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 45 شهر ترسونزاده روزی فرخنده و تاریخی محاسب می‌گردد. ما صاحب بینای نوی زمانوی گردیدیم. از نام ماموریت آموزگاران مؤسسه منتداری صمیمی و تشکری به اندازه خود را بیان می‌نمایم به حکومت جمهوری تاجیکستان و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای غمخواری نسبت ساحه معارف. ضمن افتتاح مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 45 پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اقدام نیکبینانه صاحبکاران را از جمله عملهای وطن دوستانه و نمونوی ارزیابی نموده اظهار داشتند که ساحه معارف همیشه در سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان موقع محوری دارد و وظیفه مهمترین که در نزد آموزگاران می ایستد این بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت است. 14 اوگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه افتخار دهات 10 سالگی استقلال دولتی در شهر ترسونزاده بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 42 را به طور مجازی به استفاده دادند. بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 42 از 17 صنفخانه تعلیمی، مجلسگاه، حجره‌های کاری، کتابخانه و آشخانه عبارت بوده در آن شرایط معاصر تعلیم و تربیت فراهم گردیده است. مؤسسه تعلیمی مذکور برای 900 خواننده در 2 بست پیش بینی شده در آن 37 آموزگار کار و فعالیت می‌نمایند.
پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن افتتاح فاصلوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 42 در دهه افتخار تاکید نمودند که باید همه آموزگاران فعالیت خود را با مسئولیت بلند به راه مانده نسل نورس را در روحیه خودآگاهی و خودشناسی، دانش آموزی عمیق و وطن دوستی تربیت نمایند. ما آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 42 شاد و خرسندیم که به ما چنین یک مکتب زمانوی تحفه کردن. خیلی خرسند هستیم. باعث افتخار است که خوانندگان مؤسسه ما در آزمون‌های جمهوریوی علم فروغ معرفت، فروغ صبح دانایی کتاب است و المپیادهای جمهوریوی اشتراک میکنند و ما کوشش میکنیم که باز از این هم خوبتر و بهتر در آزمون‌ها راه یابند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 42 از جمله انشاءات جشنی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بوده. در دایره سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از حساب مبلغ‌های بودجتی و سهم ساکنان و صاحبکاران وطن دوست بنیاد گردید. 14 اوگوست ضمن سفر کاری در شهر ترسونزاده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به طور فاصلوی در دهه نوبهار دهات ریگر شهر ترسونزاده بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 46 را افتتاح نمودند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 46 در دهه نوبهار با نظرداشت حالت ناگوار مؤسسه تعلیمی قبلی با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده، صاحبکاران وطن دوست و ساکنان محلی بنیاد گردیده است. آن دارای 16 صنفخانه تعلیمی برای 870 خواننده، حجره‌های کاری برای آموزگاران، کتابخانه، مجلسگاه و آشخانه می باشد. امروز از آن خرسند هستم که با تشریف پیشوای ملت، پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به شهر ترسونزاده چندین مؤسسه‌های تعلیمی موردی استفاده قرار گرفت. خصوصا مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 46 باز دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و صاحبکاران محلی بینای نو 16 صنفخانه و 5 اتاق کاری برای استفاده سپاریده شد. این همین سازندگی و بنیادکاری با شرافت سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان می باشد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اقدام سازنده و بنیادکارانه صاحبکاران باننگ و ساکنان تشبسکار دهه نوبهار را شایسته تحسین خواندند. تاکید گردید که اعتبار اولین درجه دادن حکومت جمهوری تاجیکستان نیز بر رشد ساحه معارف این مطابق نمودن شرایط تعلیم و تربیه نسل آینده‌ساز به طلبات زمان معاصر، تحصیل با صفت و به کمال رسانیدن متخصصان با لیاقت در ساحه‌های گوناگون می باشد. امروز برای ما تمام جامعه آموزگاران، خوانندگان و والدین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 46 شهر ترسونزاده روزی تاریخی و فراموش نشونده می باشد. درهای این مکتب نو، زمانوی و مجهز برای فرزندان صاحب تمدن ترسونزاده بهشتسا گشاده شده ایستاده است. دستور داده شد که با جاری نمودن اصولهای نوی تعلیم، تحکیم بخشیدن آموزش فنهای دقیق و زبانهای خارجی، نورسان دهه‌های شهر ترسونزاده برای داخلشوی به مؤسسه‌های عالی داخل و خارج کشور در سطح بلند آماده کرده شوند. 14 اوگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه شنوک دهات قره‌طاق به طور فاصلوی بینای علاوگی را در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 91 مورد بهره برداری قرار دادند. بینای علاوگی با 16 صنفخانه در نزد مؤسسه تعلیمی به استقبال سزاوار از جشن با شکوه 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قامت افراخت. با نظرداشت زیادشوی اهالی در دهه شنوک دهات قره‌طاق، بینای علاوگی از حساب مبلغ‌های بودجت و سهم ساکنان و صاحبکاران وطن دوست بنیاد گردید. از نام تمام آموزگاران، والدان و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 91 ابراز منت دارم به محترم پیشوای ملت جناب عالی امامعلی رحمان بیان می‌نمایم. باعث افتخار است که خوانندگان مؤسسه در آزمون‌های جمهوری این فروغ معرفت، فروغ صبح دانایی اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گردیدند.
симфхонаҳои иловагӣ барои 860 хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардида, корҳои сохтмонӣ дар иншоот бо тарҳи зебо, истифода аз масолеҳи хушсифати сохтмонӣ ва бо сифати баланд анҷом дода шудааст, то наврасон дар ин даргоҳи илму маърифат ба таълиму тарбия фаро гирифта шаванд. 4 سال است که در آزمون جمهوری فروغ صوبی دانایی کتاب است فعالانه اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گشتم. همچنین سال جاری در المپیاد فنی از فن زبان و ادبیات تاجیک شرکت ورزیده در سطح جمهوری سزاوار جای سیوم گشتم. میnnatdاری به واسطه خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما خوانندگان چنین شرایطها را مهیا نمودند. من طول 1 سال است که گیرنده استیپندیای پرزیدنتی هستم. برای ما خوانندگان افتتاح این درگاه علم و معرفت باعث سربلندی و افتخار است که با غمخواری ها و کوشش‌های خسته‌ناپذیر پیشوای ملت امروز ما صاحب باز یک مؤسسه تعلیمی که با همه طلبات زمانوی جوابگو گردیده است تامین گردیدیم. در جواب ما خوانندگان تمام دانش خود را استفاده برده برای گروه‌های وطن عزیزمان سهم ارزنده خود را بگذاریم. иншооти нав ки дорои шароиту имконияти муосири таълиму тарбия мебошад идомаи мантиқии сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва беҳтар кардани сатҳи донишомӯзии насли ояндасози миллат арзёбӣ гардид. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни ифтитоҳи фосилавии бинои иловагии мактаб бо 16 симфхонаи нав ба иқдомҳои пешгирифтаи соҳибкорону сокинони маҳал баҳои баланд доданд. бо мавриди истифода қарор гирифтани 16 симфхонаи иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 91 дар деҳаи Шунук шумораи омӯзгорони муассиса ба 52 нафар расид. сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳри турсунзода дар баробари дигар самтҳои ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии шаҳр ба рушди соҳаи маориф такони ҷиддӣ бахшида барои фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбия заминаҳои устувор гузошт. зимни ин сафар бо иштироки бевосита ва таваҷҷӯҳи хосаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон наздик ба 30 иншооти соҳаи маориф бо шароити муосир мавриди истифода қарор гирифт. дар миёни онҳо муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10, 4, 111, 70 ва 67 низ қарор дошта бо ифтитоҳи онҳо барои садҳо хонандаи шаҳри Турсунзода имкони таҳсил дар шароити муносибу ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир фароҳам гардид. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни ифтитоҳи фосилавии иншооти навбунёди соҳаи маориф ба сифати корҳои сохтмонӣ, сатҳи муҷаҳҳазгардонӣ ва шароити фароҳам омада барои хонандагону омӯзгорон таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. ин таваҷҷӯҳ баёнгари он аст ки соҳаи маориф дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати кишвар мақоми хос дошта. фароҳам овардани шароити арзанда барои таълиму тарбияи насли наврас яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлат ба ҳисоб меравад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 воқеъ дар деҳаи иттифоқи деҳоти Регар ки аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба таври фосилавӣ ифтитоҳ ёфт барои фароҳам овардани шароити арзандаи таълиму тарбия ва беҳтар намудани сатҳу сифати таҳсил барои садҳо хонандаи маҳал заминаи мусоид фароҳам овард. дар муассиса имрӯз 626 хонанда ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда ба онҳо 28 омӯзгор дарс мегӯяд. боиси ифтихор аст ки дар арафаи ҷашни бузурги 35-солаги истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон ва дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 бинои дуошонаи замонавӣ ва истифода дода мешавад. ин ҳама натиҷаи сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад. зеро ғамхории маориф ғамхорӣ бо ояндаи миллат аст. муассиса аз 2 ошиёна иборат буда дар он 17 симфхона ва 6 ҳуҷраи корӣ ҷойгир шудааст. ин имконият медиҳад ки раванди таълим дар шароити муосир ва бо риояи талаботи зарури ба роҳ монда шавад. иншоот бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ Атохӯҷа Баракатулло, Умурзоқ Тиляков ва Ислом Бегалиев инчунин бо иштироки дигар сокинони маҳал бунёд шудааст. мавриди истифода қарор гирифтани чунин муассисаи замонавӣ барои сокинони деҳаи иттифоқ рӯйдоди муҳим ва қадами устувор дар роҳи фароҳам овардани шароити беҳтари таълиму тарбия ва намудани насли оянда ба ҳисоб меравад. дигар иншооти ба рушди соҳаи маориф нақшгузор муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 дар деҳаи Пахтаободи деҳоти Пахтаобод мебошад. мактаб дорои 12 симфхонаи муҷаҳҳаз ва ҳуҷраҳои корӣ буда барои ба таҳсил фаро гирифтани 600 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. бунёди ин муассиса бо рӯҳбаландӣ аз дастуру ҳидоятҳо ва таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои саҳм гузоштан дар рушди соҳаи маориф бо саҳму иқдоми сокинони маҳаллӣ амалӣ гардидааст.
در دهات پختاباد حدود 12000 ساکن زندگی میکنند. از این شماره فرزندان بیش از 8000 عائله در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 به تحصیل فرا گرفته شدند. این نشان داد بازگوی رشد دموگرافی محل و افزایش طلبات به جای نشست در این مؤسسه بوده. شماره خوانندگان به صنف یکم قبول شونده در قیاس به ختم کنندگان تفاوت زیاد دارد. طبق معلومات سال 2026 مؤسسه را 87 خواننده ختم کرده. برای سال تحصیلی 2026-2027 زیاده از 160 کودک به صنف یکم جلب شدند. شماره به صنف یکم قبول شوندگان تقریبا 2 برابر بیشتر از شماره ختم کنندگان می باشد. حالا شماره عمومی خوانندگان مؤسسه از 2000 گذشته است. این رقم ضرورت بنیاد مؤسسه نوی تعلیمی را در این محل باز هم روشن‌تر نشان می‌دهد. در دهه نورستان دهات 10 سالگی استقلال نیز مکتب نو مورد استفاده قرار گرفت. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 111 با 10 صنفخانه مجهز بنیاد گردیده برای به تحصیل فرا گرفتن 600 خواننده در 2 بست پیش بینی شده است. بنای قبلی مؤسسه فرسوده گردیده به طلبات معاصر تعلیم و تربیت جوابگو نبود. از این رو ساکنان دهه نورستان با احساس بلند مسئولیت شناسی و پیروی به سیاست معارف پرورانه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان اقدام نمودند که برای فرزندان خود بنای نوی تعلیمی بنیاد نمایند. این اقدام ساکنان نمونه روشن دستگیری تشبس‌های سازنده دولت در سمت رشد ساحه معارف میباشند. با فراهم آمدن چنین شرایط امکانیت پیدا شد که خوانندگان تحصیل را تا صنف 11 در خود مؤسسه ادامه داده از شرایط معاصر تعلیم استفاده نمایند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 70 نیست که در دهه عابدین نعمانوی دهات جور رحمان جایگیر است. از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به طور فاصلوی مورد استفاده قرار گرفت. مکتب دارای 12 صنفخانه مجهز بوده برای به تحصیل فرا گرفتن 580 خواننده در 2 بست پیش بینی شده است. در دهه حدود 1950 ساکن زندگی میکنند و شماره خوانندگان 406 نفر را تشکیل میدهد. بنای نوی تعلیمی برای چند سال آینده امکانیت فراهم میآورد که مشکل نورسایی جای نشست برطرف شده روند تعلیم و تربیت در شرایط مناسب و راه مانده شود. زیرا بنای قبلی مؤسسه هنوز سال 1938 ساخته شده بود و امکان در آن تحصیل نمودن خوانندگان تنها تا صنف 9 وجود داشت. بنابراین خوانندگان برای ادامه تحصیل در صنف‌های 10 و 11 به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 واقع در دهه تویچی می رفتند. اکنون با بنیاد بنای نوی تعلیمی این مشکل از میان برداشته شده برای ادامه تحصیل در خود محل زیست خوانندگان شرایط ضروری فراهم آورده شد. خرسندی پدر و مادر حد و کنار نداره، زیرا فرزندان ما مؤسسه زمانوی دارند. تشکر زیاد از نام پدر و مادران، از نام آموزگاران، از نام خوانندگان به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 67 واقع در دهه غرب دهات ریگر نیز در همین روز از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به طور فاصلوی مورد استفاده قرار گرفت. مؤسسه دارای 6 صنفخانه و دیگر انشاءات یاری رسان بوده. امکانی به تحصیل فرا گرفتن 400 خواننده را در 2 بست دارد. بنای نوی تعلیمی در پیروی به سیاست معارف پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان با تشبث و سهم صاحبکار شاکر قربانوف بنیاد شده است. این بنا شهادت آن است که دولت ما به معارف و آینده فرزندان چقدر اهمیت می‌دهند. در این بنا کودکان ما علم می‌آموزند. من از نام تمام آموزگاران و والدان و پیشوای معظم خود عرض منت‌داری بیان می‌نمایم. چون این اقدام‌های صاحبکاران و ساکنان محلی که در بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای تعلیم و تربیت فرزندان سهم می‌گذارند، نمونه بلند مسئولیت شهروندی و دستگیری سیاست سازنده دولت ارزیابی می‌گردند. توجه پیوسته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به چنین اقدام‌ها و قدردانی سهم مردم کشور در رشد ساحه معارف برای ادامه این کارهای سازنده زمینه مساعد فراهم می‌آورد. افزایش همساله شماره خوانندگان در مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسنزاده ضرورت بنیاد و نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی را بیشتر می‌نماید. طبق معلومات موجوده در یک قطار مؤسسه‌های مذکور شماره خوانندگان صنف یکم نسبت به ختم کنندگان تا 50% و در بعضی موردها خیلی بیشتر می‌افزاید. چون این تفاوت نشان می‌دهد که طلبات به جای نشست سال به سال بیشتر می‌گردد و بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی پیش از همه تدبیر دوربینانه برای آینده میباشد. خلاصه با افتتاح 5 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی در شهر ترسنزاده برای به تحصیل فرا گرفتن 3000 خواننده در 2 بست شرایط ضروری فراهم آورده شد.
در مجموع ضمن سفر کاری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر ترسنزوده 2 مؤسسه نوی تعلیمی و 18 بینای تعلیمی ایلوگی افتتاح گردید. انشاءات افتتاح شده دارای 398 صنفخانه بوده، در آنها برای تحصیل 20712 خواننده در 2 بست شرایط فراهم آورده شده است. در 5 کودکستان که در همین روز افتتاح یافت، برای به تحصیلات تا مکتبی جلب شدن 1020 کودک شرایط مهیا گردید. از این رو افتتاح مؤسسه های نوی تعلیمی در شهر ترسنزوده نه تنها یک رویداد مهم در حیات اجتماعی شهر، بلکه قدم استوار در راه تطبیق هدفهای سازنده دولت در سمت رشد معارف و تربیت نسل آینده ساز میباشد. 14 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода дар деҳаи намозкӯча рафи деҳоти Ҷура Раҳмонов бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 52-ро таърихи фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар бинои иловагии ин муассисаи таълимӣ 390 хонанда метавонад дар 2 баст соли нави таҳсилро оғоз намоянд. иншооти мазкур бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва сокинону соҳибкорони меҳандӯст бунёд гардида, дар он 8 симхонаи таълимӣ ва 2 ҳуҷраи корӣ фароҳам оварда шудааст. дар партави сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дастгирии талошҳои ҳукумати шаҳри Турсунзода, соҳибкорони маҳаллӣ, мардуми бо нангу ба номуси деҳа, имрӯз дар деҳаи мо мактаби нави замонавӣ қомат афрохт ки ин амали хайр орзуи деринаи аҳли деҳа буд. пеш аз ин муассисаи мо миёнаи асосӣ буд ва хонандагони синфи 9 барои идомаи таҳсил дар синфҳои 10-11 ба муассисаи деҳаи дигар мерафтанд ки роҳ хела дур буд. зимни шиносоӣ бо шароити таълим дар муассиса сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки мо бояд насли наврасро дар рӯяи ифтихору созандагӣ тарбия намоем. корҳои сохтмонӣ дар бинои мактаб аз моҳи феврали соли 2026 оғоз ёфта дар муҳлати кӯтоҳ бо сатҳу сифати баланд сохта шуд ва дар он ҷиҳати идомаи таҳсили хонандагон тамоми лавозимоти хониш фароҳам оварда шуд. бо ташаббуси пешвои миллатамон ва тавассути ҳашари ҳамдиҳагонамон мо ба чунин мактаби замонавӣ соҳиб гардидем ва мо беҳад аз ин шод ҳастем. хурсандии мо бепоён аст. аз номи омӯзгорони ин муассиса ва аз номи хонандагон миннатдории худамонро ба пешвои миллатамон мерасонем. ҳоло дар муассиса 20 омӯзгори соҳибтаҷриба бо кори доимӣ таъмин гардида хонандагонро бо ахлоқи ҳамида тарбия менамоянд. иншооти тозабунёди соҳаи маориф дар арафаи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ тӯҳфаи арзанда барои хонандагон арзёбӣ гардид. 14 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72-ро дар деҳаи ҳақиқати деҳоти Турсун-Туйчиев ба таври фосилавӣ ба истифода доданд. ин муассиса барои ба таълим фаро гирифтани 390 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шуда, дар он шароити мусоид ҷиҳати боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани сифати таълим фароҳам оварда шудааст. бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якчанд боғчаву муассисаҳо дар кишваримон бунёд карда шудааст. аз ҷумла муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72 мактаби пешинаи мо кӯҳна буд, аммо хеле мактаби зебо сохта шудааст. мо барои ин хеле хурсанд ҳастем ва миннатдории худамонро изҳор менамоем. иттилоъ дода шуд ки дар муассисаи таълимии навбунёд 12 кас соҳиби ҷойи кори доимӣ гардида дар таълиму тарбияи насли наврас ва худшиносию худогоҳии миллии онҳо машғул мешаванд. муассиса бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорони ватандӯст бунёд шуда он аз 8 симхонаи таълимӣ ва 2 ҳуҷраи корӣ иборат мебошад. корҳои сохтмонии иншооти соҳаи маориф аз моҳи феврали соли 2026 оғоз шуда дар муҳлати кӯтоҳ бо ҷалби сокинони маҳаллӣ бунёд гардид.
ما هیئت آموزگاران مینداری خودمان را به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای بنیاد چنین مؤسسه های تعلیمی میرسانیم. امروز شادی آموزگاران و خوانندگان را حد و کنار نیست. ما از آن شاد هستیم که مؤسسه های زمانوی برای ما بنیاد گردیده است. بینوی نو در جای بینوی کهنه مؤسسه که با طلبات زمان معاصر جوابگو نبود ساخته شده، همزمان با مشکلات نرسیدن سیمخانه‌های تعلیمی مساعدت نمود. ضمن شناسایی انشاءات نوی ساحه معارف، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آموزگاران این مؤسسه را در روحیه وطندوستی و افتخار ملی تربیت نمودن خوانندگان هدایت کردند. 14 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Турсунзода қисми якуми бинои нави муассисаи таълимии рақами 123-ро ки барои муҳоҷирони экологӣ дар деҳаи намуна дуи деҳоти 10-солагии Истиқлол бунёд шудааст ба таври фосилавӣ ба истифода доданд. бинои мактаб барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани 1800 хонанда дар ду баҳс пешбинӣ шуда, дар он симхонаҳои барҳаво ва имкониятҳои муосири таълим бунёд гардидааст. نسل استقلال و صلح و وحدت پیروان پیشوای ملت. من همچون یک نسل جوان و امیدبخش شکرانه از آن میکنم که در چنین سرزمین آباد و زیبا و صاحب استقلال زندگی و کار و فعالیت نموده ایستاده‌ام. امروزها پیشوای معظم ملت برای ما جوانان تمام شرایط‌ها را فراهم آورده ایستاده‌اند. ما همچون آموزگار کوشش می‌نماییم که خوانندگان در روحیه وطن دوستی تربیت یابند و همچون آموزگار در آبادی وطن عزیز سهمگزار باشیم. این مؤسسه نوبنیاد از سه قسمت عبارت بوده. حالا در قسم دومی آن کارهای آرایشی و در قسم سوم کارهای ساختمانی از جمله خیزچینی با سطح و صفت بلند جریان دارد. قسم یکم بنا از 3 سیمخانه تعلیمی و 4 حجره کاری عبارت می باشد. حالا در اینجا 29 ساکن با جای کاری دومی تامین گردیده در بلند برداشتن صفت تعلیم و سویه دانش خوانندگان حصه با سزا می‌گذارند. اساساً این مؤسسه تعلیمی برای مهاجران اکولوژی که از منطقه زیر آب شونده نیروگاه برقی آبی راغون به اینجا کوچانیده شدند ساخته شده است. پس از پورا به استفاده دادن قسمت‌های این مؤسسه تعلیمی در مجموع 3600 خواننده در یک بست با شرایط ارزنده به تعلیم فرا گرفته می‌شوند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بنیاد این مؤسسه تعلیمی زمانوی را برای خوانندگان تحفه ارزشمند معنیداد کرده از آموزگاران دعوت به عمل آوردند که نسل نورس را در راه درست تربیت نمایند. 14 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода бо лоиҳаи муассисаи таҳсилоти томактабӣ барои кӯдакони имконияташон маҳдуд ва ятимони кӯли парасту ки дар кӯчаи Парпи Тоҷиев бунёд мешавад шинос шуданд. кӯдакистон аз ҷониби соҳибкорони саховатпеша барои фарогирии 160 кӯдаки ятиму бепарастор ва дорои имконияташон маҳдуд сохта мешавад. бинои боғча аз 7 симхонаи замонавии таълимӣ аз ҷумла 9 ҳуҷраи хоб, ҳуҷраҳои ёрирасон ва дигар имкониятҳо барои бедор намудани завқи донишомӯзии кӯдакон иборат мебошад. боиси ифтихору сарфарозии мо сокинони шаҳри Турсунзода аст ки сафари навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин шаҳри саноатӣ файзу баракату пурбор овард. мо соҳибкорон тасмим гирифтем ки дар пайравӣ бо ташаббуси сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти дастгирии насли наврас бахусус кӯдакони имкониятшон маҳдуд ва ятиму бепарастон кӯдакистон бунёд намоем. мо бо бунёди ин боғча мехоҳем саҳми худро дар таълиму тарбияи насли наврас бевосита кӯдакони ятим ва имкониятшон маҳдуд гузорем. ин муассисаи таълимии томактабӣ дар пайравӣ бо иқдомҳои наҷибу падаронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ғамхорӣ нисбати ятимону бепарасторон бунёд мешавад. ҳоло корҳо дар таҳкурсии бинои ин кӯдакистон бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ идома дорад. дар бинои кӯдакистон ҳуҷраҳои алоҳидаи махсус барои кӯдакони маъюб
дигар ҳуҷраҳои барҳаво барои хушҳолӣ ва ташаккули барвақтии кӯдакони ятиму бепарастор муҳайё карда мешавад. зимни шиносоӣ бо лоиҳаи боғча пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин иқдоми соҳибкоронро намунаи ибрату ҷавонмардӣ ва дӯст доштани ватану миллати худ маънидод карданд. 14 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Турсунзода бинои нави муассисаи таҳсилоти томактабӣ Нури Истиқлолро ба таври фосилавӣ ифтитоҳ намуданд. Бинои боғча бо саҳми соҳибкори саховатпеша Иброҳимзода Аброр бунёд шуда барои тарбияи зиёда аз 110 кӯдак пешбинӣ гардидааст. мо хуб дарк менамоем ки кӯдакон ояндаи миллат ва давлат ҳастанд. аз ин рӯ сармоягузорӣ ба маориф, таълиму тарбияи томактабӣ пеш аз ҳама сармоягузорӣ ба ояндаи ҷомеа мебошад. муассисаи таҳсилоти мактабӣ бо риояи талаботи меъмории миллӣ мутобиқ ба шавқу завқи кӯдакон бунёд гардида бо тамоми шароиту лавозимоти зарурӣ, мизу курсӣ ва ҳуҷраҳои барҳаво барои машғулияти зеҳнии кӯдакон таъмин мебошад. бино аз 2 ошёна иборат буда дар масоҳати умумии 1000 метри мураббаъ бунёд гардидааст. баробари ифтитоҳи боғчаи мазкур 18 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин карда шуд. бунёди чунин биноҳои нави таҳсилоти томактабӣ натиҷаи татбиқи амалии дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти тарбияи дурусти кӯдакону наврасон ва ташаккул додани нерӯи зеҳнии онҳо арзёбӣ мегардад. зимни муаррифӣ ва суҳбат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин дар робита ба таълиму тарбияи насли ояндасози кишвар дар рӯҳияи худшиносиву худогоҳии миллӣ ва дӯст доштани ватан ва соҳиб илму соҳиб маърифат гаштани онҳо дастуру тавсияҳо доданд. 14 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи нақшбандони деҳоти 10-солагии истиқлоли шаҳри Турсунзода бинои нави муассисаи таҳсилоти томактабӣ Марҷонаро ба таври фосилавӣ ифтитоҳ намуданд. корҳои сохтмонӣ дар бинои навбунёди таҳсилоти томактабӣ моҳи июни соли 2022 оғоз гардида бо саҳми соҳибкори саховатпеша ва ватандӯст Буронзода Алишер бунёд карда шуд. дар доираи иҷрои дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо соҳибкорони ватанӣ иқдом гирифтем ки дар рушди ободонии ин кишвар саҳми босозои худро гузаронем. ин муассисаи томактабӣ барои ба тарбия фаро гирифтани зиёда аз 200 кӯдак пешбинӣ гардидааст. муассисаи таҳсилоти томактабӣ бо риояи талаботи меъмории миллӣ мутобиқ ба шавқу завқи кӯдакон бунёд гардида бо шароиту лавозимоти зарурӣ муҷаҳҳаз мебошад. бино дорои 14 ҳуҷраи барҳаво барои машғулияти зеҳнии кӯдакон аст. баробари мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтании боғчаи мазкур 22 мутахассиси маҳаллӣ ки бештари онҳоро занон ташкил медиҳанд бо кори доимӣ ва маоши хуб таъмин шуданд. миннатдории худро ба муҳтарам ҷаноби олӣ асосгузори соҳби ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ки дар рушду бунёди созандагии давлату кишвар саҳми беандоза доранд баён менамоям. бунёди чунин биноҳои нави таҳсилоти томактабӣ ба таълиму тарбияи насли навраз дар рӯҳияи ватандӯстиву донишомӯзӣ мусоидат мекунад. зимни муаррифӣ ва суҳбат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин вобаста ба тақвияти донишҳои муосири насли ояндасози кишвар ва дар рӯҳияи худшиносиву худогоҳии миллӣ тарбия намудани онҳо дастуру тавсияҳо доданд. 14 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Турсунзода ва таври фосилавӣ маҷмӯаи хизматрасонии сайёҳӣ ва хоҷагии моҳипарварӣ Аҳмад Гулмоҳиро мавриди истифода қарор доданд. иншооти мазкур аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Шаҳбоз Нуров ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзеи лабиҷӯи деҳоти Қаратоғ бунёд гардидааст. масоати умумии маҷмӯа 12,7 гектарро фаро гирифта дар 3,7 гектари он пойгоҳи сайёҳӣ ташкил карда шудааст. иншоот бо ҳадафи ҷалби бештари сайёҳон ва муаррифии имкониятҳои сайёҳии ин минтақа сохта шуда аз 2 меҳмонхонаи замонавӣ бо 8 ҳуҷра, ошхона ва дигар биноҳои ёрирасон иборат мебошад. дар меҳмонхона ба таври замонавӣ бо назардошти анъанаҳои миллӣ барои қабули сайёҳон шароит муҳайё карда шудааст. меҳмонон имкон доранд дар 4 фасли сол аз имкониятҳои мавҷуда иншоот истифода баранд. атрофи меҳмонхона бо дарахтони ороишӣ ва сояафкан оро дода шуда роҳравҳо сафолак пӯш гардидааст. ҳамзамон барои қабули сайёҳони дохиливу хориҷӣ дар соҳили
дар рӯи қаратоғ 35 кат ва 6 хайма истироҳатӣ ҷой дода шудааст. ин имкон фароҳам меорад ки сайёҳон аз табиати зебои минтақа ба таври васеъ баҳравар гарданд. маҷмӯа дар миёни кӯҳҳои баланд бунёд шуда онро табиати назаррабо иҳота кардааст. пойгоҳи сайёҳӣ имкони қабули 50 мизоҷро дар як вақт дорад. ҳудуди маҷмӯаи мо 12,7 гектар мебошад. 3,7 гектари он пойгоҳи сайёҳӣ ва 9 гектари он хоҷагии моҳипарварӣ мебошад. дар хоҷагии моҳипарварӣ мо моҳӣ гулмоҳӣ парвариш мекунем. соли 2023 мо ба ҳамин кор шурӯъ кардем. дар оянда мо нақша дорем ки дар ҳудуди 3,7 гектар глепингҳо зиёда аз 11 хонаҳои замонавӣ ташкил кунем. хоҷагии моҳипарварии аҳмад гулмоҳӣ ки дар ҳудуди маҷмӯа 9 гектарро дар бар мегирад аз 80 ҳавз иборат мебошад. ҳоло дар 64 ҳавзи он намудҳои гуногуни гулмоҳӣ парвариш меёбад. дар хоҷагии парвариши моҳӣ дар ҳавзҳои инкубатсионӣ аз тухм оғоз ёфта нигоҳубини он марҳила ба марҳила ба роҳ монда шудааст. дар ҳавзҳои алоҳида истироҳаткунандагон метавонанд ба моҳидорӣ машғул шуда вақти худро хуш гузаронанд. дар иншоати мазкур 10 сокини маҳаллӣ бо шуғли доимӣ ва маоши хуб таъмин гардидаанд. айни ҳол дар ҳудуди шаҳр зиёда аз 20 адад хоҷагиҳои моҳипарвар фаъолият намуда истоданд ки онҳо сол ба сол ба рушди соҳаи моҳипарварӣ самгузорӣ намуда истоданд. дар 7 моҳаи соли ҷорӣ бошад хоҷагиҳои моҳипарварии шаҳр 11 тону 800 килограмм моҳӣ истеҳсол намуданд ки нисбат ба соли гузашта 8 тонна зиёд мебошад. айни ҳол дар хоҷагии аҳмад гулмоҳӣ бошад дар баробари парвариш намудани гулмоҳиҳо хоҷагии мазкур нуқтаҳои сайёҳӣ ташкил намуда ба рушди соҳаи агротуризм саҳмгузорӣ намуда истодааст. масъулон нақша доранд дар оянда доираи фаъолияти иншоотро васеъ намуда ҳаҷми истеҳсолотро зиёд ва шароити қабули меҳмононро беҳтар созанд. ҳоло корҳои сохтмонӣ дар дигар гӯшаҳои маҷмӯа бо маром идома доранд. бо пурра мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншоот имкон фароҳам мегардад ки дар як вақт ба 100 меҳмон хизмат расонида шавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдоми соҳибкори ватанӣ баҳои баланд дода ташкили маҷмӯаи муосирро омили муҳими рушди соҳаи сайёҳии кишвар арзёбӣ намуданд ва барои боз ҳам беҳтар кардани сатҳи хизматрасонӣ бештари сайёҳон ва истифодаи самараноки имкониятҳои табиии минтақа дастуру тавсияҳо доданд. дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сардхонаи муосири ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Амиго дар деҳоти Работро ба таври фосилавӣ ба истифода доданд. иншоот бо иқтидори нигоҳдории 5000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои нигоҳдории маҳсулоти ватанӣ дар рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини бозори истеъмолӣ нақши муҳим мебозад. тавре зикр гардид, истеҳсоли фаровони маҳсулот дар мавсими ҳосилғундорӣ танҳо дар сурати самараи бештар медиҳад ки барои нигоҳдории он шароити зарурӣ мавҷуд бошад. сардхонаи нави корхонаи Амиго маҳз ба ҳамин ҳадаф хизмат мекунад. баробари ба фаъолият оғоз кардани сардхонаи корхонаи Амиго 5 мутахассиси маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардид. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар ҳудуди шаҳри Турсунзода иншоотҳои таъйиноташон гуногун мавриди истифода қарор дода истодаем. аз ҷумла сардхона дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Работи шаҳри Турсунзода ки имрӯз мавриди истифода қарор додем аз тарафи ҷДММ Амиго сохта ба истифода дода шудааст. сардхонаи мазкур барои 5000 тонна маҳсулотҳои кишоварзӣ пешбинӣ шудааст. айни ҳол дар марҳилаи аввал сардхонаи мазкур аз 2500 тонна мавриди истифода қарор додем. дар сардхонаи мазкур 5 утоқи нигоҳдории маҳсулотҳои кишоварзӣ ва дигар монанди маҳсулотҳо мавҷуд мебошад ки гунҷоиши ҳар яки онҳо зиёда аз 500 тонниро ташкил медиҳад. ҳадафи бунёди сардхонаи мазкур барои таъмин намудани бозори дохилии кишвар бо маҳсулотҳои тару тоза дар 4 фасли сол пешбинӣ шудааст. дар сардхонаи мазкур асосан зироатҳои кишоварзӣ аз ҷумла сабзӣ, карам
ангур ва дигар номдagi маҳсулотҳои кишоварзӣ пешбинӣ шудааст. Дар шаҳри Турсунзода то имрӯз 82 адад сардхона фаъолият менамояд ки ғунҷоиши онҳо 26500 тоннаро ташкил медод. Ин сардхона низ метавонад дар оянда барои таъмини амнияти озуқаворӣ дар кишвар саҳми арзандаи худро гузорад. маҳсулоти кишоварзӣ бахусус меваю сабзавот асосан дар фаслҳои муайян истеҳсол мешаванд, аммо талаботи бозор ба ин маҳсулот дар тамоми фаслҳои сол боқӣ мемонад. маҳз фаъолияти сардхонаҳои муосир имкон медиҳанд ки маҳсулоти дар мавсими ҳосил ҷамъоварӣ шуда барои муддати муайян нигоҳ дошта шавад. аҳамияти асосии чунин иқдом дар он аст ки маҳсулоти истеҳсолшуда талаф наёфта бо нигоҳдории дуруст дар вақти зарурӣ ба бозор бароварда шавад. ҳадафи ниҳоӣ бошад таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ ва фароҳам овардани имкони дастрасии шаҳрвандон ба маҳсулоти кишоварзӣ дар тамоми фаслҳои сол мебошад. 14 август зимни сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Амигоро мавриди истифода қарор доданд. Дар корхонаи Амиго истеҳсоли пахтаи минералӣ барои нагузаронидани гармиву хунукӣ ба роҳ монда шудааст. иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол ба 40,000 тонна мерасад. ин нишондиҳанда аз он шаҳодат медиҳад ки корхона метавонад дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ саҳми назаррас гузорад. бо дастгирии пешвои муаззами миллат президенти кишвари азамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз як корхонаи бузурги саноатӣ ба истифода дода шуд. корхонаи мазкур бо ширкати чинӣ ҳамкорӣ намуда дар муддати 2 сол ба фаъолият оғоз намуд. дар корхона зиёда аз 60 нафар мутахассисони баланди чинӣ ва дохилӣ маҳаллӣ ба кор фаро гирифта шуданд ки аз онҳо 50 нафар мутахассисони баландпояи кишварамон яъне маҳаллӣ ва 10 нафар аз кишвари чин кор ва фаъолият мекунанд. корхонаи мазкур ба истеҳсоли минвата машғул мебошад. дар сурати ба кор пурра омода намудани корхона метавонад дар як сол зиёда аз 40,000 тонн маҳсулот истеҳсол намояд. маҳз истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ва ҷавобгӯ ба талаботи бозор яке аз ҳадафҳои асосии соҳибкорон ба ҳисоб меравад. дар корхона барои 50 сокинони маҳаллӣ ҷойи кор фароҳам оварда шудааст. иқтидори солонаи 40,000 тонна маҳсулот имкон медиҳад ки корхона дар оянда мавқеи худро дар бозори дохилӣ таҳким бахшида барои баромадан ба бозорҳои хориҷӣ низ заминаи мусоид фароҳам оварад. масъулини корхона нақша доранд ки дар оянда ҳаҷми истеҳсолотро зиёд намуда маҳсулоти корхонаро ба бозорҳои хориҷи кишвар низ содир намоянд. роҳбарияти корхонаи Амиго ният доранд дар оянда бо афзоиши ҳаҷми истеҳсолот ва роҳ ёфтан ба бозорҳои хориҷӣ дар рушди иқтисодии шаҳри Турсунзода ва кишвар саҳми бештар гузоранд. дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тариқи фосилавии коргоҳи дузандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Умеди Сафияро мавриди истифода қарор доданд. корхонаи навтаъсис бо истифода аз технологияи муосири дузандагӣ ба истеҳсоли 10 намуд либоси мактабӣ машғул буда барои 30 кас ҷойи нави корӣ фароҳам овардааст. ин ҷо барои занону бонувон на танҳо ҷойи кор, балки имкони саҳм гузоштан дар пешрафти истеҳсолоти ватанӣ фароҳам шудааст. коргоҳи дузандагии Умеди Сафия дар кӯчаи Фотеҳ Ниёзии шаҳри Турсунзода ҷойгир аст. корхона аз ҷониби соҳибкори ватандӯст Умеда Абдуллоева бунёд гардидааст. дар корхонаи мо Умеди Сафия занон ва бонувон хеле зиёд кор мекунанд. мо миннатдории худро ба ҷаноби олӣ президентамон Эмомалӣ Раҳмон мерасонем. миннатдории худро
که چنین کارخانه ها تشکیل کردند. در کارخانه ما تمام تجهیزات زمانوی وجود دارد که می تواند کار ما را سبک کند. اقتدار کارخانه در یک سال به 101,000 مجموع لباس مکتبی می رسد و برای قانع نمودن طلبات بازار داخلی و تامین خوانندگان با سر و لباس خوش صفت وطنی زمینه خوب فراهم می آورد. امروز در این کارگاه زنان و بانوان با استفاده از تکنیک و تکنولوژی های معاصر صاحب درآمد می شوند و در استحصال محصولات وطنی سهم خود را می گذارند. برای آنها هر یک روز کاری قدم به سوی زندگی بهتر و آینده استوار است. در شهر ترسونزاده این کارخانه بهترین است که فعالیت میکند. ما از کارمون قناعت بخش هستیم، معاشای نقد میگیریم. به بانوان خانه‌نشین من پیشنهاد میکنم که آمدن خیلی جا کار کنند. کارخانه نقد است، مالهای وطن خودمون است، با صفت است. همه این ماشینه های زمانوی است. وقتی برای زن جای کار، برای کارخانه امکانی رشد و برای بازار محصولات خوش‌صفتی وطنی فراهم می شود، این سه عامل در یک جایگی به رشد اقتصاد و بهتر گردیدن سطح زندگی مردم مساعدت می کند. 14 август ضمن سفر کاری در شهر ترسونزاده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کارخانه استحصال خشت جمعیت دارای مسئولیت محدود محمد زاهد را به طور فاصلوی مورد استفاده قرار دادند. کارخانه در دهاتی به نام جوره رحمانوف جایگیر بوده، اقتدار استحصالی آن در یک سال به 2,600,000 دانه خشت اعلی صفت می رسد. کارخانه استحصالی از جانب صاحبکار وطن دوست عبدالجبار مدومعروف بنیاد گردیده است. با مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه 25 متخصص محلی با کاری دائمی تامین گردیدند. جمعیت دارای مسئولیت محدود محمد زاهد با تشریف پیشوای معظم ملت به شهر ترسونزاده امروز با کار شروع کرد. در کارخانه ما زیاده از 25 نفر متخصصان محلی فعالیت میکنند. اقتدار کارخانه در یک سال 2,600,000 دانه غشت پخته می باشد. طور ذکر گرده تأسیس جایهای نوی کاری در برابر اهمیت اقتصادی، اهمیت اجتماعی نیز دارد، زیرا هر یک کارخانه نو برای چندین عائله منبع درآمد و برای متخصصان مکان تطبیق دانش‌های کسبی می‌گردد. از این رو رشد استحصالات در محل‌ها یکی از راه‌های مهم تامین شغل اهالی و بهتر نمودن سطح زندگی مردم ارزیابی می‌گردد. افتتاح کارخانه استحصال خشت جمعیت دارای مسئولیت محدود محمد زاهد در شهر ترسونزاده قدم دیگر در راه توسعه اقتدارهای صنعتی و رشد استحصالات وطنی نامیده شد. 14 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳри турсунзода ба таври фосилавӣ бинои нави ҷамоати деҳоти сешанберо мавриди истифода қарор доданд. иншооти нав дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардида барои беҳтар намудани фаъолияти мақомоти худидоракунии маҳаллӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ пешбинӣ шудааст. бино аз ду ошёна иборат буда дорои 14 ҳуҷраи кори барҳаво ва як маҷлисгоҳи муосир мебошад. маҷлисгоҳ дорои 100 ҷои нишаст буда барои баргузор намудани вохӯриҳо ва дигар чорабинҳои расмӣ бо шароити зарурӣ таъмин карда шудааст. ҳуҷраҳои корӣ бо мизу курсӣ, ҷевон, компютер ва дигар лавозимоти зарурӣ таъмин буда барои қабули муроҷиаткунандагон ва пешниҳоди хизматрасонӣ босифат ба сокинон шароити муносиб фароҳам оварда шудааст. аҳолии ҷамоати деҳоти сешанбе 18400 нафарро ташкил дода дар ҳудуди он 6 деҳа ҷойгир аст. мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави ҷамоат имкон медиҳад ки фаъолияти мақомоти маҳаллӣ боз ҳам самаранок гардида сатҳу сифати хизматрасонӣ ба сокинон беҳтар шавад. дар ҷамоати деҳоти сешанбе шумораи аҳолӣ 18400 нафар 6 деҳа иборат мебошад. дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бинои маъмурии ҷамоати деҳоти сешанбе бо як тарҳи замонавӣ сохта ба истифода дода шуд. ифтитоҳи чунин як бинои замонавӣ моро вазифадор менамояд ки барои аҳолӣ хизмати босифат ва софдилона намоем.
корҳои сохтмонӣ моҳи май январи соли 2024 оғоз гардида бо ҷалби мутахассисону бинокорони маҳаллӣ дар муҳлати муайяншуда ва бо сифати баланд ба анҷом расонида шуд. ҳангоми бунёди иншоот аз масъулаи бо сифати сохтмонӣ истифода гардидааст. дар доираи корҳои ободонӣ саҳни бино сафулакпӯш гардида дарахтони ҳамешасабз шинонида шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода ба масъулон ҷиҳати истифодаи самараноки имкониятҳои фароҳамшуда, хизматрасонии содиқона ва босифат ба аҳолӣ, ҳалли саривақтии муроҷиатҳои шаҳрвандон ва татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастуру тавсияҳои мушаххас доданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Турсунзода ба таври фосилавӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 48 шаҳри Турсунзодаро, ки дар деҳаи Исмоили Сомонии деҳоти 10-солагии Истиқлол ҷойгир аст, пас аз таъмиру навсозӣ мавриди истифода қарор доданд. муассисаи мазкур баъд аз 30 соли фаъолият, ки ба таъмиру навсозӣ ниёз пайдо карда буд, бо мавриди навсозӣ қарор гирифтан барои 1700 хонанда дар 2 баст имкони таҳсилро фароҳам овардааст. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 48 дорои 26 синфхонаи таълимӣ ва 9 ҳуҷраи корӣ барои омӯзгорон мебошад. дар баробари ин дар муассиса ошхона, 2 толори варзишӣ ва майдони футболи замонавӣ бунёд гардидааст. дар мактаб 69 сокин бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд, ки аз ин шумора 58 нафараш омӯзгор мебошад. ёдовар мешавем, ки пешвои миллат зимни сафари худ ба деҳаи Исмоили Сомонӣ моҳи декабри соли 2025 ба масъулин дастур дода буданд, ки муассисаи таълимии деҳаро пурра навсозӣ намуда барои таълиму тарбияи фарзандони сокинон шароити муносиб фароҳам оваранд. бо дарки баланди масъулияти шаҳрвандӣ ва ҳисси ватандӯстӣ, соҳибкори маҳаллӣ Неъматулло Ҳаитов, ки худ хатм кардаи ҳамин муассисаи таълимӣ мебошад, ташаббус нишон дода бинои мактабро пурра аз навсозӣ намуд. ҳадафи асосии мо фароҳам овардани шароити муносиб барои таҳсил, омӯзиши илмҳои муосиру дақиқ ва рушди истеъдоди ҷавонону наврасони деҳот мебошад. ҳамзамон муассиса бо таҷҳизотҳои муосири таълимӣ ва воситаҳои зарурии фаннӣ таъмин гардида бо системаи ягонаи гармидиҳӣ низ муҷаҳҳаз мебошад. бинои муассиса бо тарҳи зебои меъморӣ ва шароити замонавӣ аз нав сохта шуда барои таълиму тарбияи насли наврас муҳити мусоиди таълимӣ фароҳам омадааст. сифати корҳои сохтмонӣ дар сатҳи баланд анҷом ёфта, синфхонаҳо бо таҷҳизотҳои зарурии таълимӣ ва воситаҳои аёнӣ таъмин гардид. солҳои пеш дар ин даргоҳ тақрибан 650 хонанда ба таҳсил фаро гирифта мешуд. баъди навсозӣ муассиса имкон дорад 1700 хонандаро дар 2 баст ба таҳсил фаро бигирад. таъмиру таҷдид ва навсозии пурраи муассиса барои кӯдакону наврасони деҳаи Исмоили Сомонӣ имкониятҳои нав фароҳам оварда имкон медиҳад, ки онҳо дар шароити беҳтару замонавӣ ба таълиму тарбия фаро гирифта шаванд. ба пешвои миллат барои дастгирии соҳаи маориф ва фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти омӯзгорон изҳори сипоси самимӣ менамоям. мо низ дар навбати худ бо меҳнати содиқона кӯшиш менамоем, ки ба ин ғамхориҳо бо натиҷаҳои хуби таълиму тарбия ҷавоб диҳем ва дар пешрафти тоҷикистони азиз саҳми арзандаи худро гузорем. синфхонаҳои барҳаво, таҷҳизотҳои муосири таълимӣ, толорҳои варзишӣ, майдонҳои футбол ва дигар шароити фароҳам гардида ба рушди ҳамаҷонибаи хонандагон мусоидат хоҳад кард. соҳибкори маҳаллӣ Неъматулло Ҳаитов ният дорад минбаъд низ дар рушди муассиса саҳм гузошта бо ҷалби омӯзгорони соҳибтаҷриба ва соҳибтахассус барои тарбияи хонандагони болаёқат заминаи мусоид фароҳам оварад. яке аз иқдомҳои муҳим дар доираи навсозии муассиса бунёди 12 манзили истиқоматӣ барои омӯзгорони ҷавон мебошад. фароҳам овардани чунин шароит имкон медиҳад, ки омӯзгорони соҳибтахассус аз дигар шаҳру деҳоти дурдаст низ барои кор ба муассиса ҷалб гардида дар ин манзилҳо истиқомат намоянд. ин иқдом дар таъмини муассиса ба кадрҳои баландихтисос ва баландбардоштани сифати таълим аҳамияти муҳим дорад. ман ҳамчун омӯзгор ва намояндаи соҳаи маориф ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таваҷҷӯҳи пайвастаашон ба рушди соҳаи маориф ва ғамхорӣ нисбат ба омӯзгорон самимона миннатдорӣ баён менамоям. ташкили хобгоҳ барои омӯзгороне ки аз роҳҳои дур ба муассисаҳои таълимӣ меоянд иқдоми бениҳоят муҳим ва саривақтӣ мебошад. ин ташаббус барои фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ ва фаъолияти омӯзгорон заминаи хуб мегузорад.
ما آموزگاران این غمخواری را نشانه احترام بلند دولت و حکومت نسبت به اهل معارف می‌دانیم. البته چنین شرایطی خوب ما را وادار می‌سازد که با مسئولیتی بیشتر به تعلیم و تربیت نسل نورس مشغول شویم و برای پیشرفت ساحه معارف سهم ارزنده خود را گذاریم. از نوسازی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 از جانب سرور دولت محترم امامعلی رحمان نمونه واضح دستگیری ساحه معارف، احترام به آموزگار و غمخوری نسبت به نسل نورس ارزیابی گردید. با اندیشه پیشوای ملت چنین اقدام‌های سازنده برای بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم، فراهم آوردن شرایط ارزنده تحصیل و آماده نمودن نسل دانشمند و وطن دوست زمینه استوار می‌گذارند. از این خاطر محترم امامعلی رحمان و صاحبکار همت بلند عرض سپاس نمودند. در دایره سفر کاری در شهر ترسونزاده، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با طور فاصلوی بینای نوی مرکز جوانان و مکتب ورزشی در کوچه فاتح نیازی را مورد بهره برداری قرار دادند. افتتاح مرکز جوانان، مکتب ورزشی و تالار زمانوی ورزشی در شهر ترسونزاده برای نسل آینده ساز کشور تحفه خوب است در جشن 35 سالگی استقلال دولتی. انشاءات از 3 آشیانه عبارت بوده دارای 20 حجره کاری و 6 تالار ورزشی می باشد. شاهدی آنیم که با دستور سپارش‌های محترم پیشوای ملت که در سراسر کشور با استقبال سزاوار 35 سالگی استقلال دولتی کارهای سازندگی و بنیادکاری وسعت تازه گرفتند. در این زمینه با استفاده دادن مرکز جوانان و تالار ورزشی زمانوی در شهر ترسونزاده برای ما جوانان واقعا رویدادی مهم به حساب می رود. این مرکز تنها یک بنا نبوده مجموعه است که برای رشد استعداد، آموزش، تشبثکاری و برگزاری چاره‌بینی‌های فرهنگی و ورزشی خدمت می نماید. این تالار ورزشی می تواند برای رشد و تربیت نسل سالم، ورزشگران و جوانان صاحب استعداد زمینه خوب گذارد. این نوع مذکور با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده بنیاد گردیده است. در مکتب ورزشی شهر ترسونزاده 30 مربی فعالیت کرده و زیاده از 800 ورزشگر از روی 12 نمود ورزش تمرین می‌دهند. من منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که به ما چنین شرایط‌ها را فراهم آوردند. همچنین در بینای نو برای رشد و رونق دادن دانش جوانان صاحب هنر، محفل‌های گوناگون زبان‌آموزی و پیروان پیشوای ملت تأسیس یافته برای تکمیل دادن دانش و مهارت جوانان صاحب ذوق شرایط سازگار فراهم آورده شده است. امید است که مرکز در آینده در تربیت کادرهای بلند اختصاص و وطن دوست خدمت ارزنده خواهد کرد. در دایره سفر کاری در شهر ترسونزاده، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با طور فاصلوی قصر فرهنگ، میدان پرچم دولتی و باغ فرهنگی و فراغتی را در دهات 10 سالگی استقلالیت افتتاح نمودند. این انشاءات از طرف صاحبکار محلی نعمتالله حیاتوف در مهلت کوتاه بنیاد گردیده برای استفاده به ساکنان دهه پیشنهاد کرده شد. اقدام مذکور نمونه روشن سهم صاحبکاران محلی در آبادانی و سازندگی و رشد انفراساختار اجتماعی محل معنیدار گردید. در سراسر جمهوری تاجیکستان بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی رفته است. ما اهل فرهنگ می‌ندار هستیم که با ما این خیلی شرایط فراهم ساخته شده است. سالهای پیش شرایط هم نداشتیم. با ما میسر گردید که این خیلی صحنه‌های عجایب برآمد کنیم و صنعت خود را معرفی نماییم. قصر فرهنگ دارای 230 جای نشست بوده با طرح معاصر معماری بنیاد گردیده برای برگزاری چاره‌بینی‌های گوناگون فرهنگی، معرفتی، علمی و ادبی شرایط مساعد فراهم می‌آورد. اکنون ساکنان دهه می توانند چاره‌بینی‌های فرهنگی خود را در این مکان برگزار نموده و این وسیله جهانبینی و معرفتی اهل جامعه را باز هم وسیع نمایند. با بنیاد انشاءات مذکور یک گوشه دهات زیبا و دلکش گردیده و مکانی برگزاری چاره‌بینی‌های گوناگون جمعیتی و فرهنگی تبدیل یافته است. در صحن قصر فرهنگ، میدان پرچم دولتی و باغ فرهنگی و فراغتی نیز بنیاد شده است. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در بلندی 35 متر نصب گردیده، اطراف آن با گل و بوته‌ها و درختان آرایشی زیب و زینت داده شده است. باغ فرهنگی و فراغتی باشد با طرح زیبا و محیط دلنشین بنیاد گردیده. در آن بیش از 400 بیخ درختان گوناگون سایه‌افکن
و گل‌های آرایشی شینانیده شده است. سبزکاری و آبادانی محیط اطراف به دهه حسن تازه ضم نموده این موضوع را به یکی از گوشه‌های خوشمنظره آن تبدیل داده است. انشاءات دیگر ساحه معارف مؤسسه تا مکتبی خصوصی ایدیت کیدز اینترنشنال نیز از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به طور فاصله‌ای افتتاح کرده شد. کودکستان در محله دوم شهر ترسونزاده ساخته شده شرایط فراهم گردیده در آن به طلبات معاصر جوابگو میباشد. انشاءات در پیروی از سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و با سهم صاحبکار پیرو رحمت اللهیف بنیاد گردیده برای فرا گرفتن 200 کودک به تحصیلات تا مکتبی پیش بینی شده است. مشاهده باز یک اقدام سازنده در سمت رشد ساحه معارف و تعلیم و تربیت یک کودکان هستیم. با دستگیری سیاست معارف پرورانه و سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای رشد مؤسسه‌های تا مکتبی و فراهم آوردن شرایط معاصر برای کودکان امکانات‌های وسیع فراهم آمدند. محض با استفاده از چنین امکانات‌ها پیروی از سیاست سازنده رهبریت دولت ما تصمیم گرفتیم که کودکستان بین‌المللی ایدیتی کیدز اینترنشنال را بنیاد نماییم. برای ما ساختمان این مؤسسه تنها یک لایحه صاحبکاری نیست. ما آن را همچون سهم خود در رشد سایه معارف، تربیت نسل نورس و آبادی وطن ارزیابی می‌نماییم. کوشش کردیم که در اینجا برای کودکان شرایط زمانوی، محیط بخطر و سازنده و امکانات‌های خوب آموزشی رشد استعدادها فراهم آورده شود. در 12 صنفخانه کودکستان تمام لوازمات ضروری مهیا گردیده شرایط مساعد برای تعلیم و تربیت و رشد ذهنی کودکان فراهم آورده شده است. کودکستان همچنین دارای حجره‌های خواب برای 200 کودک، آشخانه، تالار ورزشی و دیگر انشاءات یاری رسان می باشد. در این مؤسسه در مجموع 3 کس با جای کار تامین گردیدند که 23 نفر آنها را پرستاران تشکیل می دهند. باعث افتخار و سرفرازی است که امروز ما در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان قرار داریم. بخشیده به پیشوازگیری این جشن بزرگ ملی با تشبث و غمخوری های پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان و رهبری صاحبکار وطنی رحمت اللهیف جمشید باز یک مؤسسه تا مکتبی خصوصی به فعالیت آغاز نمود. البته این به پیشروی ساحه معارف یک سهم ارزنده می‌گذارد. نگفته نماند که در این مؤسسه نوتأسیس زمانوی برای 350 نفر تربیت گیرندگان جای مهیا شده است. چخیلی که منتظم پیشوای معظم ملت نسبت ساحه معارف و معارفچیان غمخواری ظاهر می نمایند، ما جواباً به غمخواری های پیشوای معظم ملت کوشش به خرج می دهیم که تربیت گیرندگان را در روحیه خویشتنشناسی، وطنداری، خودآگاهی ملی تربیت نموده برای در آینده تاجیکستان همچون یک دولت گل شکوفان تبدیل یافتن سهمی ارزنده خویش را گذاریم. انشاءات در زمینه دستور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان وابسته به بنیاد کودکستان در هر یک محله دارای 100 خواجگی ساخته شده است. در هر یک کودکستان شرایط مطابق به ذوق دسترویکان فراهم آورده شده است. استفاده از این امکانات توان تشکل ذهن و تفکر هر کودک را دارد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با صاحبکارانی که در رشد ساحه معارف و فراهم آوردن شرایط مناسب برای نسل آینده سهم گذاشتند، اظهار سپاس نموده چنین اقدام‌ها را نمونه شایسته وطن دوستی و دوست داشتن وطن ارزیابی کردند.
در دوره سفر کاری در شهر ترسونزاده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون مؤسسه تا مکتبی خصوصی افسانه را به طور فاصلوی مورد استفاده قرار دادند. کودکستان در دهه بتاش دهات قراتاق از جانب صاحبکار بهروز شریفزاده بنیاد گردیده دارای طرح و نمای معاصر میباشد. کارهای ساختمانی این مؤسسه ماه اکتبر سال 2025 آغاز گردیده انشاءات در مهلت معین و با رعایت معیارهای مقرر گردیده بنیاد کرده شده است. مؤسسه تحصیلات تا مکتبی خصوصی افسانه در پرتو دستگیری‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد تجلیل جشن 35 سالگی استقلالیت بنیاد گردیده است. ما صاحبکاران وطنی در دایره دستگیری‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان با همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده در آینده سهم خود را برای آبادانی دولت خود گذاشته باشیم. کودکستان دارای شرایط خوبی زمانوی بوده با تمام تجهیزات‌ها فراهم آورده شده است. به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان منتداری خویش را بیان می‌نمایم. مؤسسه تا مکتبی خصوصی افسانه از 8 صنفخانه، 6 حجره خواب و استراحت، 3 حجره کاری، مجلسگاه، آشخانه و تالار ورزشی مجهز عبارت می باشد. انشاءات دارای شرایط معاصر بوده برای فرا گرفتن 200 کودک با تحصیلات تا مکتبی پیش بینی شده است. در مؤسسه 18 مربی صاحب تخصص به کار جلب گردیدند که با استفاده از شرایط و امکانیت‌های فراهم گردیده می توانند در تربیت نسل آینده ملت سهم ارزنده گذارند. همچنین پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مؤسسه تا مکتبی خصوصی دونایک را که در محله سیوم شهر ترسونزاده ساخته شده است به طور فاصلوی افتتاح نمودند. انشاءات در دوره توجه پیوسته پیشوای ملت به رشد ساحه معارف و فراهم آوردن شرایط مناسب برای تحصیلات تا مکتبی کودکان از جانب صاحبکار عطاخواجه لطف‌الله بنیاد یافته است. با تشبث پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان امروز در شهر ترسونزاده بسیار کارهای آبادانی از آن جمله ساختمان مکتب ها، ساختمان کودکستان ها، ساختمان مؤسسه تا مکتبی خیلی ساخته به استفاده داده شده است. با تذکر داد که هنگام سفر کاری سال 2024 ما یک کودکستان تا مکتبی با اشتراک جناب والی ساخته به استفاده دادیم و سپارش گرفته بودیم که باز یک کودکستان تا مکتبی ساخته به استفاده دادیم. امروز خرسندانه گفته میتوانیم که امروز ما کودکستان تا مکتبی دونایک را ساخته به استفاده دادیم و در آینده نیز ما حرکت میکنیم که برای آبادی و گلگشکوفی یک گوشه وطنمان شهر ترسونزاده حصه گذار باشیم. با دستگیری صاحبکاران و ساکنان محلی در دهه بین الملل مکتبی میانه عمومی ساخته امسال به استفاده دادیم که در یک بس 640 خواننده به تعلیم فرا گرفته می شود. در آینده نیز ما حرکت میکنیم که برای گلگشکوفی برای آبادانی وطنمان حصه گذار باشیم و آماده هستیم که هر یک سپارش‌هایی که از طرف پیشوای معظم ملت سرور دولت محترم امامعلی رحمان داده می شود سرمشق کار خود انجام داده در رشد و پیشرفت وطن عزیزمان سهم گذار باشه. کودکستان با طرح زیبا و شرایط معاصر ساخته شده 4 صنفخانه مجهز امکانی به تحصیل فرا گرفتن 120 کودک را دارد. منتداری خود را از سان به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امامعلی رحمان میرسانم. به نهایت برای تعلیم و تربیت نسل نورس ساحه معارف سال تا سال توجه زیادی ظاهر نمودند و ما آموزگاران مربیان منتدار هستیم
و کوشش می نماییم که نسل نورس را برای وطن دوستی، خیشتن شناسی و آینده همچون نسل باسواد به کمال رسانیم. مؤسسه ما کوشش می نماید که نسل نورس را با زبانهای تاجیکی، روسی و انگلیسی مشغولیت ها گذرانده، در آینده با زبانهای خطایی و نمیسی نیز مشغولیت ها را به راه میمونیم. مؤسسه همچنین دارای حجره‌های بر هوای خواب، آشخانه، حجره کاری و دیگر انشاءات یاری رسان می باشد. در کودکستان 10 ساکن محلی به کار جلب گردیدند. 14 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри турсунзода дар хоҷагии деҳқонӣ боғи сомон бо рафти ҷамъоварии ҳосили ангур шинос шуданд. дар хоҷагии деҳқонии боғи сомон 10 нави ангур парвариш меёбад. 14 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри турсунзода дар хоҷагии деҳқонии боғи сомон бо рафти ҷамъоварии ҳосили ангур шинос шуданд. ҳоло дар хоҷагӣ майдони умумии тогзори ҳосилдиҳанда наздики 500 гектар буда ҷамъоварӣ ва пешниҳоди маҳсулот ба бозорҳои дохил ва хориҷи кишвар ҷараён дорад. дар хоҷагии деҳқонии боғи сомон 10 нави ангур аз ҷумла ҳусайнии сафед, сиёҳ, шоҳона, президент ва ғайра парвариш меёбад. шумораи саҳмдорони хоҷагии деҳқонии боғи сомон зиёда аз 1100 кас буда дар давраи ҷамъоварии ҳосил то 4000 сокин ба кори мавсимӣ даъват мешаванд. ҳоло дар доираи татбиқи барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ ва ситруспарварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2025-2029 барқарорсозии 50 гектар боғи кӯҳнаи ангури хоҷагии деҳқонии боғи сомон ҷараён дорад. бо ин мақсад ҷиҳати васеъ кардани имкониятҳои содиротӣ асосан ангури навъҳои шоҳона, президент, аватар ва кардинал шинонида мешавад ки дар бозорҳои байналмилалӣ талабгорони зиёд доранд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таваҷҷӯҳи хоҷагидоронро ба истифодаи пурраи имкониятҳои мавҷуда, риояи нозукиҳои парвариш, ҷамъоварии саривақтии ҳосил ва афзунсозии имкониятҳои содиротӣ ҷалб карданд. хоҷагии мо ба ҷаноби олӣ ташриф оварданд. мо аз ин бисёр хурсанд шудем. ҳама халқ мардум аз ин хурсанд шуд. мо баъди инам ҳозир хеле кор карда истодагӣ бошам, айнам дубора кор мекунем. дастури супоришҳои худашона мо ба додам, мо аз ин илҳом гирифта бо беҳтар кор кардан ба ҳаракат мекунем. майдони хоҷагӣ 500 гектар аст. зиёда аз 10 намуд ангур парвариш карда истодем. пештар ангури ҳусайни, шоҳона, баъд ғалаба буд. ҳозираш ба мана ангури аватар, ангури президент, ҳамин хел вайба кардинал, дигар ангуро ино камтар пӯсташ ғавз ва барои содират хубтар будааст. ҳозир марҳила ба марҳила ҳамун бора зиёд карда истодем. соли 25 мана имсол 26 сола қати як 10% боғои мора як 50 гектариша иваз карда истодем. дар солҳои истиқлоли давлатӣ бо дастгирию таваҷҷӯҳ ва роҳнамоиҳои роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри турсунзода дар майдони 2730 гектар тогзори нав бунёд гардидааст ки дар онҳо асосан навъҳои содиротӣ парвариш меёбанд. имсол токпарварони шаҳр аз майдони 3970 гектар ҳосили ангур ҷамъоварӣ мекунанд. аз ин майдонҳои васеъ бо истифода аз фаровонии ҳосил дар сардхонаи хоҷагии деҳқонии боғи сомон то давраи сардиҳо 3000 тонна маҳсулот барои дар фаслҳои зимистону баҳори солҳои 2026-2027 ба бозори истеъмолӣ пешниҳод кардан захира мешавад. танҳо давоми бештар аз 5 соли охир дар шаҳри турсунзода 33 сардхонаи нав бунёд гардида теъдоди онҳо ба 83 расонида шуд ва ҳоло барои захира кардани 26470 тонна маҳсулоти кишоварзӣ имконият фароҳам омадааст. зимни боздид аз намоиши маҳсулоти кишоварзии шаҳри турсунзода ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон маълумот дода шуд ки дастгирию таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати кишвар, таҳкими ҳамкорӣ миёни илму истеҳсолот, мукаммалшавии таҷрибаи меҳнаткашон, муосиргардонии раванди кишту парвариши зироат боиси афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ гардид.
تنها در 5 سال اخیر در شهر ترسونزاده جهت موثرگردانی روند استحصالات در میدان 67.4 گکتار گرمخانه بنیاد گردیده. امروز میدان عمومی آنها در این شهر اگروصنعتی به 84 گکتار رسیده است. حالا در 4 فصل سال روند کشت و پرورش سبزوات تامین است که نتیجه ها در این سمت به افزایش استحصال محصولات غذایی و قانع‌گردانی طلبات بازار استعمالی با سبزوات تر و تازه در فصل‌های زمستان و بهار مساعدت کرده است. ضمن بازدید از نمایش محصولات کشاورزی، راهبر دولت محترم امامعلی رحمان برای جمع‌آوری سریوقتی و بی‌تلف محصولات کشاورزی، استفاده پوره امکانیت‌ها جهت صادرات محصولات، ذخیره کردن مواد غذایی در انبار و سردخانه‌ها، در یک سال از زمین گرفتن 3-4 حاصل به مسئولین و کشاورزان مهنت‌دوست شهر ترسونزاده دستور و هدایت‌ها دادند. پیشنهاد محصولات در شکل‌های گوناگون با تصویرهای زیبا تجسمگر مهنت دوستی ساکنان این دیار زرخیز و فراوانی حاصل محصولات کشاورزی بوده عملی شوی نمونوی هدف استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان را در سمت تامین امنیت غذایی ثابت می‌کند. در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به شهر ترسونزاده یک قطار انشاءاتی گوناگون تعیینات مورد بهره برداری قرار داده شد. همکاران ما گزارش می‌دهند. 14 август дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳри турсунзода як қатор иншооти таъйиноташон гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. дар маҳаллаи якуми шаҳр бо иштироки намояндагони ҳукумати мамлакат бинои баландошонаи истиқоматӣ ифтитоҳ гардид. корҳои сохтмонӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди самандар иншоот дар муҳлати муайян гардида бо сифати баланд ба анҷом расонида шудааст. бинои истиқоматии навбунёд бо тарҳи меъмории замонавӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ давлатзода дилшод сохта шуда барои зиндагии бароҳати сокинон шароити заруриро фароҳам овардааст. бинои мазкур аз 12 ошона бо ҷойгир намудани пентхаус аз 132 ҳуҷра иборат мебошад. дар бинои баландошона таъминоти нерӯи барқ, об, маркази гармӣ, хизматрасонии маишӣ ва дигар шароити зарурӣ муҳайё буда, ҳамчунин ободонии гирду атроф, бунёди майдончаҳои бозии кӯдаконаву истироҳатӣ ва дигар инфрасохтори бино ба ҳусни иншоот ҳусни дигаре зам намудааст. ҳамчунин дар кӯчаи исмоили сомонии шаҳри турсунзода бинои баландошонаи истиқоматӣ ки аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ бунёд шудааст мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. корҳои сохтмонии бино аз ҷониби ширкати сохтмонии самандар иншоот бунёд шудааст. зимни ифтитоҳи иншооти нав таъкид гардид ки рушди шаҳрсозӣ ва бунёди манзилҳои замонавӣ дар сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷойгоҳи муҳим дорад. солҳои охир дар тамоми гӯшаву канори мамлакат аз ҷумла шаҳри турсунзода ба истиқболи ҷашнҳои муҳими давлатӣ корҳои ободонию созандагӣ ба таври густурда амалӣ шуда истоданд. бунёди биноҳои баландошона, роҳҳои муосир, муассисаҳои иҷтимоӣ, марказҳои хизматрасонӣ ва дигар иншооти инфрасохторӣ симои шаҳрро ба куллӣ тағйир доданд. ифтитоҳи биноҳои нави истиқоматӣ дар шаҳри турсунзода боз як далели равшани таваҷҷӯҳи пайваста ба беҳтар намудани шароити зиндагии аҳолӣ, рушди соҳаи сохтмон ва ободонии муҳити шаҳр мебошад. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мо тасмим гирифтем бинои баландошона бисёрошона бо ҷойгиршавии маркази савдо ва хизматрасонӣ ба истифода қарор бидиҳем. бинои истиқоматӣ аз 248 ҳуҷраи истиқоматӣ иборат мебошад. дар он маркази хизматрасонӣ ва марказҳои савдо дар ошонаи якум ҷойгир мебошад. ҳамчунин дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳри турсунзода дар ҷамъиятҳои деҳот 9 иншооти варзишӣ ба истифода дода шуд. аз он ҷумла бо иштироки намояндагони ҳукумати мамлакат дар ҷамъияти деҳоти қаратоқ як толори варзишӣ ва майдончаи варзишӣ ифтитоҳ гардид. иншооти мазкур бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва саҳмгузории сокинони деҳаи зарнисор бунёд шудааст. баъди ба истифода додани чунин толори варзишӣ ҷавонон метавонанд дар инҷо машқ кунанд, бадани худро обтоб диҳанд, аз дигар корҳои беҳуда худдорӣ кунанд. ҷавонон ин ояндаи миллати мо мебошанд. ба воё эътибор додан ин вазифаи асосии мо калонсолон ва падару модарон мебошад. таҳти сиёсати варзишпарваронаи асосгузори усули ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон варзиш дар кишвара мо рушд намуда истодааст. инчунин инфрасохторҳои варзишӣ барои хусусан бо дар деҳоту маҳаллаҳои шаҳр сохта ба истифода дода истодааст.
در شهر ترسونزوده 130 عدد майдончаҳои варзишӣ ва 74 адад толорҳои варзишӣ мебошад ки дар онҳо 15 сексияи варзишӣ таъсис дода шудааст. зиёда аз 2000 нафар варзишгарони шаҳри турсунзода ба варзиши касбӣ ҷалб гардидаанд. иншооти ифтитоҳ гардида бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди варзиш, тарбияи ҷисмонӣ ва ҷалби ҷавонону наврасон ба тарзи ҳаёти солим бунёд шуданд. бо мавриди истифода қарор гирифтани онҳо сокинони ҷамоатҳои деҳот, бахусус ҷавонону наврасон имкони бештар барои машқу тамрин ва баргузории чорабиниҳои гуногуни варзиширо пайдо мекунанд. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳри турсунзода ва дар заминаи тадбирҳои созандагиву ободонӣ ки бар рушди инфраструктури шаҳр ва беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ равона гардидаанд, инчунин баҳри истиқболи шоиста аз 35-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ як қатор биноҳои муҳташами баландошунаи истиқоматӣ бо иштироки намояндагони ҳукумати кишвар ва масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода мавриди истифода қарор дода шуданд. бинои баландошонаи истиқоматии 13 ошона иборат аз 98 ҳуҷра ки дар маҳаллаи 4-уми кӯчаи ба номи Мирзо Турсунзодаи шаҳр ҷойгир аст, аз ҷумлаи иншооти муҳиме буд ки дар ин рӯз ба истифода дода шуд. иншооти мазкур аз ҷониби соҳибкор ва роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Комилсохтумон Комилҷон Мадаминзода бунёд гардидааст. бино бо тарҳи муосир ва намои зебо сохта шуда ба симои ин гӯшаи шаҳр ҳусни тоза зам намудааст. хонаҳои истиқоматии бино аз 1 то 5 ҳуҷрагӣ буда бо лифт ва дигар шароити зарурӣ таъмин мебошанд. иншоот дар зарфи 2.5 сол бунёд гардида зимни корҳои сохтумонӣ то 30 сокини маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин шудаанд. дар ошонаҳои поёнии бино ки барои ҷойгир намудани марказҳои хизматрасонӣ пешбинӣ гардидаанд, аллакай аз 10 то 15 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин шудаанд. дар ин марказҳо мағозаҳои маводи ниёзи аввал, либос ва дигар молу маҳсулоти рӯзгор ба сокинон пешниҳод карда мешаванд. бинои дигари баландошонаи истиқоматӣ ки аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Муҳаммаҷон 1997 бунёд гардидааст, дар ҳамин рӯз мавриди истифода қарор гирифт. бинои навсохт аз 9 ошона, таҳхона ва пентхаус иборат буда, аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Муҳаммаҷон Салимзода бунёд шудааст. дар он 114 хонаи 1 ва 2 ҳуҷрагӣ ҷойгир буда, тамоми талаботу меъёрҳои муосири меъморӣ ва сохтумонӣ барои истиқомати шаҳрвандон ба назар гирифта шудаанд. дар назди бино инчунин майдончаи бозии кӯдакон бунёд гардидааст. намои муосир ва ҷойгиршавии муносиби он ба ободонӣ ва зебоии як гӯшаи шаҳри Турсунзода мусоидат мекунад. имрӯз барои ҷамъияти Муҳаммаҷон 1997 рӯзи махсус аст. ва шарофати 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар маҳаллаи 4-уми шаҳри Турсунзода бинои нави ношиёна ифтитоҳ гардид. миннатдории худро аз номи соҳибкорони ҷавон ва муҳтарам пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ баён намоям. ҳамчунин дар ин рӯз бинои бисёр ошонаи истиқоматӣ бо пентхаус иборат аз 100 ҳуҷра дар кӯчаи Исмоили Сомонии шаҳри Турсунзода мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар ошонаи якуми он марказҳои савдо ва хизматрасонӣ ҷойгир шуданд. иншооти мазкур аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ҷамшед Сохтумон сохта шуда аз 10 ошона иборат мебошад. бино аз ҷониби соҳибкор Ҷамшед Равфзода бунёд гардидааст. иншоот дар зарфи 1.5 сол бо сифати баланд ва мутобиқ ба талаботу меъёрҳои муқарраргардидаи сохтумонӣ бунёд гардида, дар раванди сохтумони он 25 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин шуданд. дар ошонаи якуми бино 6 маркази савдо ва хизматрасонӣ ҷойгир шудааст ки аксарияти онҳо аллакай ба фаъолият оғоз намуданд ва барои сокинони шаҳр ҷойҳои навикорӣ фароҳам омадааст. бахшида ба 35-солагӣ тасмим гирифта будем ки як бинои баландошонаи замонавӣ сохта ба истифода диҳем. хушбахтона имрӯз мо ба орзу мақсади худ расем. мо боз ҳам барои пешрафти кишвар талош мекунем ки сохтмонҳои хуштару замонро ба истифода диҳем. омад афрохтани чунин иншооти замонавӣ дар яке аз кӯчаҳои марказӣ ва канори ҷодаи мошингузари шаҳр барои такмили инфраструктури муосир, беҳтар намудани муҳити зист ва хизматрасонии аҳолӣ, инчунин баланд бардоштани сатҳи ободонии шаҳри Турсунзода аҳамияти муҳим дорад.
ҳамзамон дар доираи сафари кории пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳри турсунзода ду бинои истиқоматии 8 ошёна ки дар маҳаллаи 4-уми шаҳр ҷойгир мебошанд мавриди истифода қарор дода шуданд. Иншооти навбунёд дар маҷмӯъ аз 96 ҳуҷраи истиқоматӣ иборат буда аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ ва роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Капитал АА 2024 Мақбулҷон Рабизода бунёд гардиданд. Дар таҳризӣ ва сохтмони ин биноҳо ба масъалаҳои муҳими истиқомат аз ҷумла таъмини хонаҳо бо шабакаҳои муосири барқ, обу корес, низоми гармидиҳӣ, лифт, роҳҳои дастрасӣ ва дигар шароити зарурӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардидааст. Ҳамчунин бо мақсади фароҳам овардани муҳити мусоиди зист барои сокинон имкони ташкили майдончаҳои истироҳатӣ ва кӯдакона, минтақаҳои сабз ва нуқтаҳои хизматрасонӣ дар ҳудуди иншоот пешбинӣ шудааст. бунёди чунин биноҳои баландошона дар маҳаллаҳои шаҳри Турсунзода пеш аз ҳама ба зиёд гардидани фонди манзил, фароҳам овардани шароити муносиб барои истиқомати шаҳрвандон ва истифодаи самараноки замин мусоидат мекунад. ҳамзамон рушди сохтмони манзилҳои бисёрошона ба ташаккули муҳити муосири шаҳрӣ, беҳтар гардидани симои меъмории шаҳр ва рушди инфраструктури хизматрасонӣ замина мегузорад. инчунин дар ҳамин рӯз бинои истиқоматии 9 ошона иборат аз 61 ҳуҷра дар маҳаллаи 4-уми шаҳри Турсунзода ба истифода дода шуд. Иншооти навбунёд аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ ва роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Абдумалик Сохтмон Акмал Раҳимзода бунёд гардидааст. сохтмони чунин биноҳои муосири истиқоматӣ дар шароити рушди босуръати шаҳри Турсунзода аҳамияти хос дошта барои таъмини аҳолӣ бо манзилҳои замонавӣ, беҳтар намудани шароити зист ва ташаккули муҳити муносиби шаҳр мусоидат менамояд. чунин иқдомҳо дар маҷмӯъ ба баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва боз ҳам ободу зебо гардонидани маҳалҳои шаҳр мусоидат мекунанд. бинои баландошонаи истиқоматӣ дар маҳаллаи 1-уми шаҳри Турсунзода иборат аз 9 ошона аз ҷумлаи дигар иншооте буд ки дар ҳамин рӯз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. бинои мазкур аз 54 ҳуҷраи истиқоматӣ иборат буда аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ ва роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Дилсохтмон Суҳроб Ваҳобзода бунёд гардидааст. ба истифода додани чунин иншооти муҳими иҷтимоӣ ва истиқоматӣ бозгӯи он аст ки дар шаҳри Турсунзода ҷиҳати рушди сохтмони манзилҳои замонавӣ, беҳтар намудани шароити зисти аҳолӣ ва ташаккули симои нави шаҳр корҳои созандагӣ вусъат гирифта истодаанд. инчунин дар ҳамин рӯз дар маҳаллаи 3-юми шаҳри Турсунзода ду маркази хизматрасонии нақлиётӣ ва нуқтаи ташхиси нақлиётӣ ба истифода дода шуд. иншооти замонавӣ ки бо ташаббуси соҳибкорони маҳаллӣ дар як гӯшаи қаблан нообод бунёд гардидаанд, на танҳо ба симои шаҳр ҳусни тоза бахшидаанд, балки барои фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ низ заминаи мусоид фароҳам меоварад. сохтаву мавриди истифода қарор додани чунин марказҳои хизматрасонӣ қадами муҳим дар рушди инфраструктури шаҳр, дастгирии соҳибкорӣ